başladı. Ekol ne? Ekol. Sıçtı saklağınızda, telefonda ötürünüz diyorum. İkinci hafta. Evet, olabilir. Başlar, bir demeden standartını yapsın. Başa, başın tüylemden kırılır. Telefonda. Ama dursun bekle. Ötünüş var. Kimsiz, sevdar kulak. Bunlar ayetinde bu celde zallarlarca neyentiki gibi bu devemizde. Sizlerin aklını gelçi, bana cabılanış taraf. Advokatlar var, cabılanış yönetimi var. Şu havayla basar, bulacaklar, bol bol. Anamdayla sotta olucunun cabılı emeğin işyenden ötülü degen bulgur. Nizamlı degen bulgur. Sotta olucunun advokatı bulur. Birlik aldıklardan kör gözü boyunca da ana kazası olur. En sonuna paylaştım. Akresi cahin demez mi? Akresi cahin demez Biz mi? hastanın narkosta olmuş. Rüyamı sevdiğinde ne kadar olsak diyeceğim ki. Çünkü bu nizamda vermesin. Ben aklımda nizamda bana senin cihazlarından yapılan bana. Hoşundan bu cihazlardır. Eğer de bolunda bu cihazı çok dolucu, anın aklı soğuk neyiriz. Kanday tükürler bu boyunca şimdi biz hoşol psikiyatrik ekspertizanın portföyünün negizinde dayansak ortaya. Hatta bazı Hastanın narkosta olmuş. benim ben bazı nizamın kim girdi eşit yapabilirsin yerine. Bir dakika. Ne bakıyorsun? Her türlü girip çıkıp olmasın. Uzak böylesini. Bak, başka ötürü sonuçlar yok mu? Anda sotluk teriştiriğini ötürüz. Sotluk teriştiriğini memleketli ait politika söylediğiniz, ayetler katarı çoğukla tartı, toplamda okul cariye başını. Çok mu tutuldu? Амматов Турсунбек Осипович. Амматов Каракулжа районуна караштуу Кызылжар районундагы 109 кесиптик лицейдин директору болуп иштеп туруп, өзүнүн кылмыштуу аракеттери менен өмүргө жана саламаттыкка каршы кылмыштарды төмөндөгүдөй жагдайда жасаган. Аталган Амматов 05 апрель 2017 жылы болжол менен саат 16 шамасында Каракулжа районуна караштуу Кызылжар айыл аймагынын Күйө Таш айылында аталган айылдын ооруканасынын жанындагы коомдук жай болуп эсептелинген чоң жолдо спирт ичимдигин ичип алып Күйө Таш айылынын жашоочусу 1967 жылы туулган Сукатай Бактыбек Макеновичти спирт ичимдигин ичип өзүн билбеген алсыз абалынан пайдаланып, аны ар кандай намусуна тийген оозгалгы сөздөр менен акарат кылып, жалпыга бирдей коомдук тартипти олуну түрдө бузуп, хулигандык аракеттерден улам бетине башы менен сүзүп, андан кийин башына колундагы аса таягы менен бир нече жолу катууруп, Buna memleketlik ayıptırıcı toplumda okup jarıyalandı. Düşüklüğü oldu mu sizde toplumda? Düşüklüğü oldu mu? Düşüklüğü bolsa, uşu boğuzulgan ayıp boyunca günümüzün oyunumuzda alas kaldıysa mı? Tol kaldıysa mı? Oturduğumuz. Daha korumatlı sotu oturmuyor atışıcılardı. Ona özümüzde kanday, sotta olucu, boğuzulgan ayıp boyunca günümüzün oyunda toluk albaydıken kanday tartipte dalillerdi, izildelik. Fikrinizleri bilgilerinde. Turgan güneşi толугу менен албай атат, сол үчүн ошол себептен жаргалануучунун мыйзамдуу өкүлүн сурайлы, анан көйлөрдөн сурайлы. Аягында соттоо үчүн сурайбыз. Demek ki memleketlik ayıp koçuşunda sunuş bilgizdi, şu dalillerdi, izildelik boyunca. Sizde de fikrinizler var mı? Karşılık yok mu? Şunlar tartipte izildigenge, advokat Karimov, karşılık yok mu? Anda sot, uşun sotluk teriştirildi. Dalillerdi, izildeğinin tartibini bektik koyalım. Birinci cabılançın mezanı ökülünü, kübölördü surak kılavuz, andan keyin sot tozunu surak kılavuz, andan keyin iş boyunca materyallarda izilgep durup, andan keyin sotluk terişini aktarız. Karşılık yok mu? Yok. Andan cabılançın mezanı ökülünün oynayıp durumuz, kırılara.
Sizden özünüzü anlattı. Hazır surak kılavuz, buna uşu kılmış iş boyunca jabrlanuvchunun mizanlı ökülü, dağın sotluk surakın aldığından kılmış javapkerçiligi jönündө eskertilet. Bul degen biйлеп turup, ataylap жалган көргөзмө берсеңиz, же көргөзмө бербеймин деп баш тарсаңыз, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 330 жана 331 статьялары боюнча кылмыш жоопкерчилиги бар. Түшүнүктүүбү сотко иш боюнча болгонду туурасын айтып берейин. Жабырлануучу мыйзам өкүлү Мырзакулов, сиз ушул болгон окуя боюнча качан кайсы күнү кайсы числодо эстесеңиз, кайсыл жылы эмнеден баштап биле баштадыңыз жолдошуңуздун бүгүнкү күндө ушул состояние келген эмне себептен болгон кандай жерден эмненин негизинде болгон ушул боюнча болгон нерсени айтып берсеңиз болот. Мен бул жолдошумду 2017 жылы 5 апрель күнү мен өзүм ооруп өзгөндө больницада болчумун, ооруканада. Келип жатканда 2 күн болгон. Күйөөм ошодон 10 күн мурун эң жакшы акыбалда, мисалы эч тегеле бир башым кечүүсүз кишичи окууга келип кеткен Ошко. Ошко окууга келип, анан студенттер менен мугалимдер ИСУ деген киргизип корректировка деп. Ошондон барган. Бул баргандан кийин мен кыштакта ооруп жүргөнүмгө байланыштуу мен өзгөнгө келип больницага келип жаттым. Больницага келип жаткандан кийин 2 күндөн кийин эле мага телефон звонок болду эртеңдер. Саат 11-12-лерде. Ошо Жаңыбаева Вера өзүбүздүн ошо бухгалтерыбыз, Курмантаев Бакыттын келинчеги, ошо Жаңыбаева Вера деген звонок болот. Тез арада ага чейин кисин айтпай калдым. 5 апрель күнү мен ооруканада жатканымда күйөөм чалганда магачы 4 менен 5-тин ортосунда 2 жолу чалган. Менин акыбалымды сурапчы. Анан каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң дегенимде бул айткан. Мен Толгон деген досубуз келип, ошону узатып жүрөбүз. Чатка келдик, айдын этегине келдик. Анан качан кетесиңер, эмне айлык алдыңарбы десем, айлык ала элекпиз деди. Элдер айлык алып атат, мен ала элекмин деди. Ошо Толгонду узатып жүрөбүз. Жаныңда кимдер бар десем, жанымда Аматов Турсун, Курмантаев Бакыт, анан Эрмекбаев Сүйүн, Тумаков Чомар, анан Бекболот, Каракозуй Бекболот бар деди. Бирок 2 адамды башка жака кетти деди. Биз ошону күтүп турабыз деген да. Мага сүйлөшкөндө акыл эси нормаль эле. Бирок кичине ичинде ичимдиги бардыгдай сезилген магачы. Нормаль сүйлөгөн. Анан кайрада чалып айтканда, качан кетесиңер десем, бир аздан кийин жөнөйбүз деп койду. Мен ошол боюнча эртесиң ары менен ошо аяшыбыз бир жагы кесиптик лицейдин бухгалтери, ошо урган кишинин бирөөсүнүн Курмантаев Бакыттын аялы, ошо Жаңыбаева Вера звонок кылып, тез келишин айтты. Тез келгин, күйөөм комада жатат. Өзүм билбейт, без сознания алып келип, скорый менен алып келип больницага жаткырдык. Ошондо мен айттым агачы, мен кечээ мен 4 менен 5-тин ортосунда эң сонун эле сүйлөшпөдүм эле десем, билесиң го Турсун аяшыңы деди. Кечээ мас болуп алып чаап койду. Уруп ошол чаап койду. Мен ошодон анан компенсияда жаттым эле, компенсияны алып ыргытып жөнөдүм. Ошто жашаган баламды чакырып алып, экөөбүз анан эжеми, бир тууган эжеми алып алып Каракылжага жөнөдүк. Ошондо алайкыдагылар звонок кылып айтышты. Тез арада врач алганча келишим айтты. Анан врач алып алып бардык. Биз антип ошо врачка барганыбызда врачтын бирөөсү айтты. Эмне себептен барабыз? Инсульт, арактан инсульт деди го депчи. Анан каякта арактан инсульт? Буну бир уруп коюптур го десем, ошо врачтын бири алаканын чаап, "Кой. Бизде неме турбайбы? Бул криминал иш турбайбы? Тез арада барбасак болбойт" деп ошо талант, анан Улан деген врачтар барды. Биз менен ошо барды 9:30 болуп кетти кечке. 9:30 барсак, мен жолдошум акыбалы өтө оор, кырылдап жатыр, эч нерсени билбейт, эч нерсени сезбейт. Тегеректеп турган адамдар бар экен.
андай мезгилде шок болуп калат экенсиң, жолдошум акыбалы өтө оор да кыскасы. Анан антип мынтип немеге жөнөдүк, Каракулжага жөнөдүк. Каракулжага жөнөгөн өзү 1,5 болуп кетти да. Неме 10:30 жөнөдүк, 10:30 алайкудан. Каракулжага келгенибизде 1,5 болду. Анан ошо жолдо ката ошо бул киши жөнүндө сөздөр болуп талкууланып келдик. Эми чын айтканда жыландын баласына дагы тиги жаман көргөн душманыма дагы мисалы үчүн мындай тагдырды эч качан каалабайт элем да. Жолдошум ошол Каракулжага алып келгенибизде баш менен дененин связи жок деп реанимацияда утуру кирип чыгышы беле неме алып баягы жүрүнөн суу алышты да, алганда кан чыкты. Кан чыкканда эле баштарын чайкап эле болбой калды. Анан ошол мезгилде бул адамдын бир тууган күйөө баласы, анан жакын досу бар Бек деген. Күйөө баласы ушул жерде отурат, карындашынын күйөөсү ушу түнкү саат 3 менен карындашында кирдик. Ошо реанимациягачы. Реанимацияга кирип туруп, ошо Бек деген досу менен сурады. Не болду депчи. Анда алайкудан келгенин ошо звонок болгондо ошо депчи. Анан мен ана врачтар дедим. Как раз ошол мезгилде консилиум кылып өз ара сүйлөшүп аткан врачтар. Бир маалда жүрүндөн кан чыкты, болбойт, баш менен дененин связи жок деди. Бечара кайнагаларым бар болчу ошол жердечи. Кайнагаларым мага карап ыйлап, бирөөсү айылга кабар берди. Баарыбызга эми акыбал оор болбой калды дешти. Анан ошол жерден эми баягы кыргызбыз да. Кокус бир нерсе боло турган болсо баарыбыз сойдурабыз, текшертебиз, алып кетебиз, ошко алып барабыз деп ошко алып бардык. Врачтардын келген врачтардын немеси менен жардамы менен. Ошко барган врачтардын жардамы менен. Анан бери жөнөгөндө врачтар болсо биз жолго кепилдик бербейбиз деди. Кепилдик бербейбиз, себеби өзгөнгө жетпей өлүп калса кантесиң, Мырзакейге жеткенде өлүп калса кантесиң деп мага ошентишти. Анан эми баягы кислород баардык даярдык врачтардын немеси менен жардамы менен Ошко алып келдик. Ошол Оштон барган врачтардын машиналарын барган. Скорыйда баардык условиясы бар экен, ошо менен келип келе жатып эле томографияга салдык. Томографиядан анан барган врач айтты, 45 мүнөттүк өмүр калыптыр деди. Мындай эми Алланын өзүнүн немеси, бирок ошондо деле врачтар ошондой болжол менен 45 мүнөттүк өмүр. Эгер 45 мүнөттүк өмүрдөн операциядан өтүп кете турган болсо, удачный болуп кетет деди. Ошол жерде биз операцияга киргизип немалар томография салганыбызда дагы ошол жерде Бияктын бир тууган баласы ошол жерде турду, томография салып атканыбызда. Анан кийин операцияга киргенде ошо атайын эми аяш атабыз, Осек айыштабыз, айыш небиз ушу Бишкектен атайын келди, ушу улут атайын келди. Ошол жерде карындашы менен тиги аялы кошо турду. Көрүп турушту. Баары көрүп турду. Алакандай канды алып чыгып, бул жарым эле деп алып чыгып берди врачтарчы. Ошол боюнча менин жолдошум 4 ай комада жатты. 4 ай комада жатты. 6 ай деген араң сүйлөдү. Тамактар бар тешик, мурундан зонд менен тамак ичет. 6 ай ошондой акыбалда жатты өзүчө. Мен мүмкүн болсо сүрөттөрүн берип койсом болобу? Кагаздары. Да. Барлыгы айтып берейинби? Жок, бизге ошо окуя керек да. Эми окуяны айтсам бул угушубузча. Эми баягы менин жанымда болгонго бул кишини баягы 2013-14 жылдары бул Аматов Турсун менен кесиптик лицейдин директору менен бухгалтердин мойнунда бир коррупция неме болгон немеси бар эле. Мен дагы чоң иштейм улар мененчи. Ошонун 440 миңден 880 миң штрафты төлөш керек эле. Ошол төлөнүп болуп жүргөн. Анан бир кандайдыр проекттин же промдун бир неменин негизинде бир акча түшкөн деп ошентип айтышты. Ошол акчаны ошого жабабыз деген.
Анан бул киши болсо кол койбой койгон, ошол себептен анан уруш болгон депчи. Башында ошондой неме болуп аткан. Так, алака да, söyleriz. Ол темасы башка мына уруш боюнча дагы эмнелерди билесиз? Уруш боюнча эми мен чынын айтканда аяштарымсыз тамагыман тамак эмес. Буларсыз оокатым өтпөй калчудай сезүүчү. Анан бирок 2014-15 жылдары Аматов Турсун Бишкекке булар Спартакияга барган Кесип лицейдин атынан. Мен ошол жерде болчумун. Ошондо дагы мени кайнатамдын аты өзүнүн атынан эмес, эми кличка атын айтып, чакан өлүп калды, алып кетип көмүп ал деп мени Бишкекте моргко чейин издеттирген да. Бул кишинин ичинде ич күйдүлүгү бар, же кандайдыр бир немеси бар, иши кылып алып чусуп алып да. Ол башка тема. Мына болгон окуя боюнча дагы бир күбөлөр же бир адамдардан уккан сөзүңүз, уккан сөздөр болду. Ошол боюнча бүгүндө сиз саап бир адамдардын айтып берген сөзүн билесизби, билбейсизби? Ошол боюнча. Мен күйөөмө көзү кичине ачылып, мына тамагына тешип койдургандан кийин баягы башында температура боло берет да. Ошол тешикти ачтыргандан кийин анан айылга бардым. Айылга барып, айылдагы бир күн ичинде ошол күбөлөрдүн үйүндө түнү менен кыдырып чыктым. Кулагым менен уккум келди. Анан телефонумду чөнтөгүмө салып алып диктофон кылдым буларды. Ошондо буларды уруш болуп аткан жерде көп эле адамдар көргөн негизиненчи. Азыр жанынан корккон адамдар күбө болгусу келбейт. Ошонун ичинде мектеп окуучу кыз бар болчу. Мектеп окуучу кыз булар өтүп кетип атканда уруп атканын көргөн. Анан ошол кыз айткан, кыскасы токтотсоңуз, сиз мектеп окуучуда 50-тен 30-дан 20-дан 10 болот. Сиз болсо аты жөнүн тактап айтыңыз, барбы жокпу, ошондой мына жөнү кетип атканда сураганда точно аты жөнүн ушундай кылып айтып берсеңиз. Мектеп окуучусу ошо жазып атабыз да себеби, может алып келдиребиз, может кереги жок, ошондой айтып. Мектеп окуучусу 2000-жылкы бирок аты Агынай, Зикир кызы Агынай деген. Ошо аптекардын кызы, ошол кыз намаз окуйт. Жазганды окуп беребиз. Мын чыкпай турган сен. Ошол кыз өтүп бара жатканда бул кишини уруп атканын көргөн. Анан ал уруп атканда ал кыз мындайча айтканда неме дейт да, кетип аткан машина, кара УАЗ машина, ошол жерде УАЗда киши машина шофер токтотуп бул кишини ажыратты деди. Ошол боюнча изилдегенибизде Айдар Мухаммед деген бала болуп чыкты. Алчы Айдар Мухаммед деген. Агынай деген кыздын диктофону бар. Ал уруп атканда бир адам эмес, 2 адамдын уруп атканын айткан. Ал эми Айдар Мухаммед болсо өтүп бара жатканымда ушу бир адамды уруп атканын туркап түшүп ажыраттым дейт. Ажыраттык, бул Бактыкер Турбайбы. Буну өлтүрүп коесуңар, эмне болуп атасыңар дегенимде, Аматов Турсун ошо сүйрөп ушу эмне болуп атканын экен дейт, тур деп сөгүнүп ичке тээп. Анан ал тиги бала буну кой десе болбой, мен ал балага да асылыптыр да. Айдаровгач асылып, неме алганда мен мойнум кайрып дейт, кызып койдум дейт. Ошодон кийин тиги немеде отурган Курмантаев бакып неме дептир. Биз доспуз, бар кириш десең. Биз өзүбүз чечишип алабыз. Айтлаган суроо. Андан кийин сиз медицинский жардам берген жерде жаткан жерде бардым дейсиз. Ошол жерде дагы бирөө жарымды көрдүңүзбү, көрбөдүңүзбү? Медицина жактан бирөө жарым бар эле күбөткө. Бизге мынау кийинчерээк неме алганда смендеги медсестрамын деп өзү келип, өзү көрсөтмө берген медсестрамыз бар. Ошо смендеги медсестра ошо Бекашинын көбү алар экенин, ошол учурда кандай акыбалда жатканын ошол медсестра Жусупова Батина деген өзү келип, өзү өтүп берген бизгечи. Башка күрөөлөрүңүз барбы ошондой? Башка күрөөлөр эми адамдар көргөндөрүн айтып неме алган, тиги мен
ошол окуяга туш болгондо неме бар. Тумаков Жомарт деген үйүнө барганмын. Үйүнө барганымда Тумаков Жомарт айткан. Кыскасы мен арак алып, биз Бекболот экөөбүз арак алып нар жактан келгенибизде бул Субатаевди менин машинама отургузуп коюптур депчи. Анан буга мурдунун үстү сыйрылып калыптыр. Анан эмнеге буга бакытка не болду десем, анау Курмантаев Бакыт Турсун чаап жибербеди, чаап салды Турсун деп айтыптыр. Анан сырткары неме жанагы Эрмекбаев Сүйүн. Анын үйүнө барып анан сураганымда айткан. Бул жерде бир чоң талаш бар. Табыңыз. Мен мынчалыкты көргөн эмесмин. Бакыт аке менен ошо Сүйүн ким Аматов Турсун аябай экөө мынантип тирелишип атты. Бирин түрсөм бири неме болот, бирин түрсөм бири келет. Анан Курмантаев Бакыт болсо, эй, бул экөө дос, сен эмне неме атасың деп киришти деп, аны да ошол Курмантаев Бакыт тыйганда, тыймыш болуп туруп, аны кетирбей деп. Булар азыр бираздан кийин эле жарашып алат депчи. Анан сырткары ошо машина менен өтүп кеткен Чынбаев Жугулуң деп, чын атын билбейм, Жугулуң деп, ошол да айтат, ошо мен өтүп бара жатканымда 5-те болгон окуя бул. Өтүп бара жатканда уруп аткан депчи. Больницанын кырында турган адамдар да көргөн. Болгон ошо көргөн адамдардын жана күбөлөрдүн жарымы бул адамдарга турган, жарымы тиги Курмантаев Бакытка турган да. Бүгүнкү сот отурумунун катышуучулары чынын айталы, биз Алмат Турсунбек, Субатаев Бакыт үчөөбүз 10 жыл бирге окуп, бирге жүрүп, бирге жаман жакшылыктарда деп ушундайбыз. Эми айтып коеюн башынан. Анан эми бул жерден да апрелдин 4-ү экен, ошондо биз Бишкекте келген меймандарды сотканбыз. Анан болгон, кичине ичкилик болгон. Ал жерден эми чын айталы, мен Субатаевга дер тартпайм, Аматовго дер тартпайм. Эми мен реально айтайын, эми бул жерде уруш, талаш болгон эмес. Эми болгон эле кичине мунун бир колунда бир таягы бар болчу, өзү дагы оорушан, ошондо бир баягы өзүңүздөр билесиздер, жанагындай алюминий таяк мындай немеси бар. Ошону эле түшүп, анан жарымысын бул неме кылганда таякты таап бер дегенден, анан таягын алып мен өлүп ийгем мына. Сен ушу таягың деп башка эч бу жерден уруш талаш деле болгон эмес. Өтө деле мындай не болгон эмес да, чабышкан эмес. Да, söylediğiniz. Siz tüygöde başkaça көрсөтмө бересиз го? Эмне бияка сотко көрсөтүп багыңыз? Bu birey tüygöde берген көрсөтмөңүз. Можно ona başka. Tom birinci tom, işbeti 53. İşbeti 51. tom. Sizin көрсөтмөңүз iş boyunca olup durmuş. Sizin meniki emес. Konuşmanın içinde birinci tomda 50. bette siz özünüz bergen көрсөтмөңүz yazılıp turат. Köy katары. Мына 2020 апрель 2017 жыл суралган Күбө Курмантаев Бактыбек Шакенович өзүнүн көрсөтмөсүндө 5 апрель 2017 жылы Садыр аганын 52 күндүгү болуп, анын шаардагы балдары келип аларды узатып жатканбыз. Анан ал жерде мен досторум Субатаев Бактыбек, Аматов Турсунбек, Жаркынбаев Долонбек, Өмүрбек жана башкалар болгон. Ал жерде 3-4 бөтүрк арак иштек. Анан Бишкектен келген балдар кетишти. Жаркынбаев Долонбек ал жерден уйкулук деп 500 сом таштады. Ал акчага Тумаков Жомарт менен Каракозуев Бекболот экөө арак алып келгени кетти. Ал жерде Субатаев жана Аматов болуп калдык. Анан ал жерден Турсун мас болуп калгандыктан анын таянып жүргөн таягынын учу түшүп калган экен. Ал таягы менен Субатаевге кличкасын айтып чака деп сайгылап анын таягынын учун таап берүүнү айтты. Ошондо Бактыбек кличкасын чуңур деп айтып экөө жакалашып урушуп кетти. Мен аларды ажыратып жатканда Турсун башы менен Бактыбектин мурдуна сүзүп жиберди. Бактыбектин мурду канап кетти. Алар экөө тең өтө мас болуп калгандыктан мен ажыратсам да болгон жок. Бири-бирин кучактап, кыжыңдашып жерге жыгылып жатты.
Анан ал жерге желдеме фалишер келип калганда аны менен сүйлөшүп жатсам, алар арттарында кыжыңдашып, тарткылашып жаткандагы жерге жыгылышып түштү. Карасам Турсун Бактыбектин үстүндө чыгып ыйпалашып жатыптыр. Мен чуркап барып аларды ажыратмакчы болуп, Турсундун мойнунан тартып ажыратып жатсам, анын колунда муштундан кичинерээк таш бар экен. Ал таш менен Бактыбектин асабагында уруп койбосун деп алып ырдып жибердим. Анан Бактыбек жерге олтуруп койбосун деп алып, анан Бактыбек жерге олтуруп калган. Мен аларды экөө тең тилеп уят эмеспи, СПТУнун иштеген адамдар болсоңор дедим. Кийин ал жерге Жомарт менен Бекболот келип калганда Турсунду ал жерге таштап кетип калганбыз. Автоунаанын артында Бактыбек сүйлөбөй башашып кетип бараткан. Биз аны машчылыкка окшойт деп кете бергенбиз. Эртеси күнү менен Турсун мага келип Бактыбекти кечирүүнү капа болуп койгон окшойт. Андан кечирим сурап коеюн деп айтты. Анан Бактыбектин ооруканага түшүп калганын уктум деп. Мен эми Ногу жөн жок кол коюп аткан жоксуз. Ар бир колгон коюна жооп берет. Бул деген сиз жалган айтпай чын айткан деп колгон сиз предупреждать этип атасыз 330 статья 31 статья боюнча. Сиз мына ушуна келип, болгон окуя жөнүндө сиз биринчи томдо белгилеп. Эмне үчүн бул көрсөтмөңүздөн сиз деген азыр бу жерде мына жалган көрсөтмө берип башкача көрсөтмө атасыз. Мен бул Супатаев Бактыбек ошол ооруп кома түшүп кеткенден кийин алар советке чакырган мени. Чакырганда сиз муну айтыңыз. Мына берген көрсөтмөңүз туурабы ушу? Жок, бул мен коркконуман жаздым мынанчы. Мен өмүрүмдө мындай нерсеге түшпөпмүн, өмүрүмдө мындай болбопмун. Мен эми чынын айтканда мен мындай болгон эмесмин. Мен азыр деле коркотом, эмне кылышым керек? Эмнеге коркосуң? Туруп туруңар, эмне? Анда сиздер сураңдар, келгиле, мен ордума. Жөн отуруп турсаңарчы. Мына азыр прокурор сурасын, прокурор сурап болбойбу? Эмне айтасыңыз байсыз? Айтыңыз, сиз эмнеге коркосуз? Мен чынында Турсунбек ушул кома түшүп башына операция болгондон кийин мындай мен чынында коркомун да, мен мындай милицияга да мен вообще өмүрүмдө ушундай сурап Сиз милицияга түшкөнүңүздө сизди күбө катарынан сурап турат. Сизди күбө катары сурап атат. Сизди урду дебесе, сизди бул эмени Супатаевди сокту дебесе, сизди ушундай абалга келтирди дебесе, сизге эмне коркосуз? Коркот кезинде мен бир ай неме болуп Бул жерде чына мен окуп бергенди уктуңузбу? Ушул чын. Сиз ошол жерде милицияга сизди чакырганда биринчи күнү болгондой айткансыз. Бул жерде сиз жоопко тартылбай атасыз. Азыр бүгүнкү күндө туурабы? Бул жерде да сиз күбө болуп сурап атасыз. Сиз эмне коркуп атасыз? Бир киши майып болуп жатса бул жакта. Адамдык деле керек да, адамдык болуш керек. Мындай чынын айтып калыстык бул жерде биз баарыбыз эмнеге отурабыз? Калыстык үчүн отурабыз. Ушул жерде калыс териштирүү болсун, ушул жерде чындыкты табайлы деп биз да ушу акыйкаттык деп отурабыз. Анан силер деген бул жерде бул туура эмес булуңар. Тем более өзүңүз айттыңыз азыр 10 жыл чогуу жүргөн чогуу турган бул дегениңиз туура эмес да. Эгер действительно ушундай чогуу турган 10 жылдан бери жүргөн болсоңуз, сиз ачык айтып, ак сүйлөп, калыстык кылып болгондой айтышыңыз керек. Анан калганын биякта сот чечме чөп чечет. Эми урушкан эмес да, болгондой бир таягына сайланган күнүнөн өтүлгөн ошол эле. Туурабы? Мен ал чындыгын булай болгон эмес, эми таягына сайланып алып менен өтүлгөн чын эле. Башкасын эми урушкан эмес, чабышкан эмес. Коркконуман эми ушундай. Жок, анда эмесе сиз ургансыз. Может, ошон үчүн башылтап сиз, может, анда эмесе сиз уруп, сиз жаракат келтирип, анан кийин шылтап атсаңыз керек да амантатка. Туурабы? Корксоңуз, эмне үчүн корктуңуз? Значит деген мен камалып кетпейин, мен уруп койду беле, Амантов камалсын ушул деп туруп Амантовго көрсөтмө бердиңизби? Жок. Эмнеге коркосуз? Эмнеге муну көрсөтмө туура эмес? Эмнеге туура эмес? Ошону айтпайсызбы? Эмне үчүн ушул берген көрсөтмөңүз туура эмес? Эми бул корккондо жазып демей. Значит, сиз чынын жазгансыз, туурабы? Чынын жаздыңыз беле, болгондой көргөнүңүздү жаздыңыз. Эми көргөнүңүз болот, бирок мындай урушкан эмес да. Сиз айтыңыз. Таштей болгон эмес, чабылган эмес. Көргөнүң болгондой жазганыңыз ушул, туурабы? Сиз ошон үчүн предупреждение болуп атасыз. Мына ушул берген көрсөтмөңүздүн алдына да сиз кол койгонсуз. Ага да жооп бересиз, мынага да жооп бересиз. Бул суроо жок.
Так. Адвокат Париков сұраған. Таяқтан не қылдыңыз? Таяқ алып өтпеген оған жақ. Ертесі тоқтосын еке бұл кіші әкесі сұрағанда мен алып барып осы жерде деп мен көрсетіліп анан киім күрес тағып бергенін анан шығарып келіп тоқтосын екен қолына түсіріп. Не үшін сіз таяқтан өттірдіңіз? Бұл таяғын алып тұрып бақытты көпірге бір сайран айында жаңағындай ақмақша ұят емес пе чоң жетекшісіңер деп алып тұрады өлтірген. Таяқ қандай таяқ? Таяқ алюминий таяқ болсын. Алюминий таяқ жаңағындай. Жөн кісілер, мен азыр өтінішке тұрып түн шығартырып сұраймын. Қапа болмауға бізде неме келгенде, айтып. Өзі желі неме жаңағындай алюминий таяқ. Алюминий. Баяғыда сайыпындай неме антен қатары бұл. Онша Адам сай ойнайды. жоқ. Баяғындай ұлтымында немесі бар ғой. Бұл басқашы бар ғой, осындай болшы. Неге сіз ылғыз біреудің таяғын алып келмейсіз? Бұл таяғын айтып отпайсың мына көрсеттерде чолок баспанға керек деп. Сіз ол керекті таяғын неге алып? Ошол тұрсын мынау алып келіп тұрып бақытты көпірге бір сайран айдайсың таяғын алып келіп шын надел таяғыменен деп тұрған өліп деген ошо. Сіз ылғыз емесін ота таяқ? Жоқ, Оға дел сынып түптелді ұрған? жарым сынып болып келген. Бұл айтты таяғымы сен тап білесің. Deyip atpay, bu kaçı, vakit kaçı. Onda sıngan tayağın mı? Bu John Morun Siger'den yemek vergende kayısının çok bolcu. Siz onun cezbası var ya Siger'de deyince? Siger'de tayağı şunda jarım çok. Oşonlu görüyorsunuz siz Siger'de. Bu o çıkacağına dursun gelgen bu va. Burkulop duraydı. Oşon siz grup boyut dep bireğine başlı takmayı. Doğrusu da aytıyorsunuz. Oşon kançalık aralık var Siger'den vurdu. Bu yolda bir 50 metre olarak bu da var Siger yoluna. Oşonda tayağı var. Tayağı çok jönüyle gelgen. Tayaktan arkadan alıyorsunuz. Bu murda şu tayağın uçmananda yemelinganda zilentemen nur olmam bu çünkü. Ana men oşanda vakitli köprökön yemel sayganda mı ve çakal ben bu kiliçka içine bu çakal emin degenden men alıp turup enen gayna uyat emes be elbige çıktı. Görgü жетекçisiңер de alıp bu tayağı men alıp öyle tüygen. Öyle tüygensiz. Taştın ne yapınız? Taşı çok bu çünkü. Sizde buna kurmak tutuklu aytıyorsunuz. Можно? Сіздер шолпаныңыздар чоқ отырып ошол жерде ичип атканыңыздарда чоқ отырып кимге бул иштик дедиңиздер мына узатып атканда бул Uzatып атканда барыбыз бул бала Турсунбек, мен, Садыров жагы үй бүлөсүнөн 5-6 баарыңар чоқ отурдуңар ооба чоқ. каерде отурдуңуздар эле? Отырбайдан машинаны, мындай машина туруп, машина капотунда ошондо ичип атканбыз. Машинанын капотуна коюп туруп, бардыңыздар тегеректеп туруп, Ооба. ичип аткансыздар. Ооба. Субатаевда турат белем ошондо. Ооба. Жакшына кайра Жакшына отуруп, ошо сүйлөп, кадимкидей ичип атат белесиздер менен кошула. Ооба. Siz şu üçüğün başka hiç kim yok böyle? Bizde Bizde üçөөбүздөн башка неме жерден Алишер деген келген. Ошо менен сүйлөшүп турганбыз. Төртö oldu. Daha hiç kim yok böyle başka? Анан башка эч ким жок. Oldu. Төртö oldu. Анда мына Мухаммед каяктан пайда болуп калды силерге? Келип ажыратып, сен келип кетебет. Мен ошода келсем бир жактан жалгыз УАЗ менен келген экен. Бизге келгенде мен алдагы иш чуу алчы мындай келгенде чоң кишилердин арасына кошулбай сен кеттеп кетип ошо. Sen getirilgensin. Аны кимиси кетип Айтаберин, себеп беттешүү бар. Эсимде жок, кимге кетиргени. Бизде ичинде 100 Ошондо неме Мухаммед мына соттолуучунун келип ажыратып чоң эле аксакал болуп калдыңар, уят эмеспи? Бир жерде иштейсиңер. Şu okşuğun birbirine durgan toktotpoysunlar деп alıp moyundan kayıp toktotturganı anıktı. Anı görgen emesiz. Bunda kara boğazın elde bunda şu ötüyor. O gelip gelgenlerine barıp getirip uşunu getirgen yaş bala olsun. Getirgende jönüyle getirilmiyor yakında orada. Niye muştaş bolğanın üstüne gelip kaldı. Muştaş bolğan emes, gelken al. Benim şu жерде düşünmedim de üçüne otursam o jönde gelip surallar. Ya gelgenleri uşol. Bir betteşip suralası da sebebi koyumda betteşip suralası da şunda or bolup olmasın деген surallar verirse iyi ki. Перекрёстный вопрос bolup kalsa or bolup olmaz. Значит, Muhammed жок. Карабаздан келди, түшүп кетти эч нерсе деген. Жашырып көзүлөшүп отурганбыз. Экөөнүн урушканга, үчөөнүн булуп атканды ажыратканды көргөн эмес. Сөзүңүзгө турасыз. Башка сөз жок. Bir sorum var da айтыңызчы, эгер бардыңыздар тегеректеп машинанын капотуна аракты коюп туруп ичип атсаңыздар,
Жаруанын чыдап Спатаевта ошол жерде азыр эле айттыңыздар бар, бул чогултуруп катарынан ичип атканбыз деп. А кайсы учурда бул анда эс үчүн жоготуп жаткан? Бул мындай болду. Ошол кеткендеги Тумаков менен Каракозуев деген өзгө биздин өйдө да мындай алысыраак эле камокко кетти. Ошону Үчөөңүздөр тургансыздар. алганбыз, ооба. Ошол кеткенде үчөөбүз алганбыз. Кантип жақсы. Мен сизге суроо берип атам, үчөөңүздөр калсаңыздар, туруп жакшыраак Жакшына эле ара ичип турганбыз. Анан экөөбүз сүйлөшүп турганда бул айттым го, нар жактан келип сийип келип, таягынын учу сынып түшүп калыптыр. Анан келип алып таяк менен келип алганда мен ошо үчөөбүз алганбыз анан. Бери карап угуптум. Угуп атамыз. Биз эмне атасыз? Машина кетти, туурабы, капотунан ичип атасыздар, кетти. Сиздерге 500 сом акча таштап кетти дагы. Экөө арага эме болганы кетти, арага алып бергенди. Үчөөңүздөр катарынан турасыздар. Туурабы, Субатаев, сиз, соттолуучу, жарганычу, сиз болуп турасыз, күбө болуп турабы. Анан эмне болду? Анан турган эле жерден бул өзүнүн өзү эле жабылып талкаланып эле бул жакшынакай болуп тигилер келгенде. Мындай Үчөөңүздөр турасыздар, дальше. мындай болчу. Мында труба бар болчу, труба. Чоң. Ошонун үстүнө мына көз отуруп турганбыз. Анан бул келип анан отурганда сайып атпай, анан алып менен эле тигилген. Бул көз отурганда. Сайганда эс болмады. Эсте болгон жок, ошондой эле анан туруп Мен ошону сурап сизге. Бул жөн эле мындай эле сайып койсо, бул жакшынакай отурса кайсы учурда кайсы учурда эс үчүн билип калды? мен билбейм, анан бу машинага салып кеткенбиз анан. Ой, сиз эми эле айтып атпайсызбы, жакшынакай болуп отурса. Жакшынакай эле болуп. Мунун эс үчүн билдирбей үйүнө апарып таштап атасыңар. Кайрылуу өзүнөн өзү турган эле жерден эс үчүн билбей Мен бунун менен кетке кетип барып бартта отургам. Бул баштан арта башымда бой бере отуруп кеткен. Мен үйдө калганмын. Бул жакшы болуп кеткен ары. Муну ана жакшы эме тумап машина. Belki bazen dedik de ben уже эс үчүн билбей калганда алып туруп жок. Значит, единственный ошол жерде болгон киши сиз экенсиз, баардыгын көргөн. Жалгыз сизди кошо тартыш болуш керек болчу экен. Точно. Эгер коркпосоңуз. Бир суроо. Айтыңызчы, бул Курмантаев калкып сиздерден мында чогуу эки жакка чыгып ичип андай жүрчү эле? Туура, бул сыптуда ичет дейчи. Мен көп деле кошулбайт элем. Бул зам директор, бул завуч. А бул ичкенден ошол жерден көп эле эс болуп, жеткизип башта мен жеткизип жүргөн көп эле болот. Ошол күнү дагы эс болуп калды беле? Мен ошондой деп ойлогонмун. Анан эмнечи сиз азыр мына 2018 жылдын 13 февралында берген көрсөтмөдө Мухаммед менен жолугушуп туруп, Айдар Мухаммед Жокешев менен жолугушканда, сен бул ишке аралашпай да кой. Абзаца менен жазып атат. Аралашпай да кой. Бакыт канча эсе да мас болбой жөнүндө отурат деп көрсөтмө берип атасыз да. Анан кандай көрсөтмө берилип? Анан кандай? Сиз айтып атасыз, Муха деген эмеңдин бар, кара обаз менен келген адам. Айтат, олар да келет бул жерге. Сиз айтып атасыз, мас эмес, бир жакшынакай отурат, эмне үчүн аралашып атасыз деп. Ошол көрсөтмөңүздө кандай дейсиз? Мас болуп мүнөттөнөт дейсиз, кайра бир мас эмес, канча деп отурат, бир жакшынакай деп көрсөтмө берип атасыз. О кандай дейсиз? Мен алып Же буда да коркуп кеттиңиздер. Бул бала мен көргөн эмес, бул эмесинде мындай. Yok öyle ben hazır düşüp, elinde arasındaydı. Hazır düşüp, maşineden, uvazdan düşüp, ananın geyi gitti de ortası. Anan görgünün mesminde daha kayra gitti. Aki Muhan'ı da. Muhan ortasın. Muhan'ı mı? Muhan mı? Muhan aydı ortasına. Al get degen mi alın? Getken alın. Oşol yerde mas emes, bir jakşılık aylan, kança mas bolsa dagı, işse de mas bolboyt, oturat ele dep жооп bergensiz. Kim men buga antip жооп берген эмес. Мен муну тактаңыз, эртеге болбосо бүгүн келип, бул сиздер беттештирет. Ошого даяр болуп, башка сөз. Жоқ ба? Арабат кайым. Батыр кетсем, ошол баягы арашкен жериңерден ооруканага чейин канчалап? Подъем 150-200 метр дейт. Муну ошол тиги Супатаев, мурда ошо арак чыгарып, бир жерлерди жыгылып, жибанды көргөнсүзбү, же болбосо ушундай жыгылгандар болгонбу? Ушундай сизде бар беле жокпу нерсе? Укканыңыз өзүңүз Сыпытуда ошол ичип анан жыгылып анан оозунан көбү чыгып эле алып барып жүргөнбүздө эле Сыпытынын коллектори айтып жүрөт. Эмне буга деп анан мына жерден
Кайсы Караташтан кетип атып ошоно да жыгылып анан ошентип алып кетип анан бир кыйladan өзүндө келди деп анан шопуру азыр сүйүндөгөн эме бар, ошондо айтышы мүмкүн. Ошондо айткан анан мен көргөн эмесмин. Угуп жүрөм. Айтсаңыз, сіздер ушул автомашинага салып, анан үйгө кеткенди, машинада ушундай келгем, мындай мактаган кичине кеп алып кетти, артта отурган деп атасыз. Ошондо сіздер отуруп жатканда ушул көтөрүп үстүнө кийимдер суу эде же курук эле? Куркураган эле болчу. Үйгө алып барганда кимиси тосуп алып үйгө алып кеткен? Аны мен билбейм, мен үйдө жолдо калгам. Жолдо алып кеткен. Үйдө жабылып калгам. Азырынча жолугатыр. Так, соттолуучу. Суроо барбы? Sen saydı da atacağız. Saygamınca Türk'ün saydı da bir жерин teşe saygan boluşu. Жок, андай отурайм, көкүрөдө сайды, мындай болгондо сайды түткөн атабы. Saygamın Türk'ünler nasıl? Так, daha суроо. Yok mu? Oturunuz. Yapılaşma oturunuz. Suroğunuz var mı? Derim. Soru verin. Alisаға келіп, Soru veriniz ya. Ya soru verin. Tabii soru. сұрау эмне себептен жалған айтасың бақыт? Не жалган болгон айтып да мен. 40 жылдық достосу бар, 10 жылын алып қойғанда 40 жылдық достосу бар да, ушул дос болып, ушунун шилекейин алып жатқан сен өз көзүңмен көргөнсүң. Каякта? Угуп жүрөм. Көз менен көргөн жоксуң. Көргөн жок. Угуп жүрөм айтып мен сага. Уккан чыгармагын чыгара бересиң да, туура. Анан экинчи больницага келгендеги мага көрсөтмө берген. Мисалы үчүн балдардын көзүнчө, күбөлөрдүн көзүнчө көрсөтмөлөр берип, именно Турсун жамандап айта алмаса туурабы? Турсун чапкан, Турсундун колунда мен алганмын депчи. Ой, андай эмес, андай эмес. Айсат, мен андай кылган эмесмин. Сен атын айдар көргөн, сенин да уруп аткан эмечи. Койсомчу, уруп. Сен аты неме кылбам. Жок, сен тек бардыгын булуткан сенсиң. Так, sorumu verin. Cevap veriniz. Мен андай мындай неме кылган эмесмин. Айтканбыз. Конечно, больницада эртеси мына токосун экөө тажа болгондо ошого келип мен атчан келип, ошол жерде болгонбуз. Чындыгында бул комада жатып калыптыр. Анан буга мен мынтип неме кылып, наркы беркилеп келип учурашып, как аяшкатар, ушундай болуп калыптыр, кийин болду, ичимдикте ушундай айткан башка мен анда мындай деп айткан эмесмин. Анын сырткары берсем болот го. Айзаров Мухаммед башына жазып берген чынбы? Жок. Айтар мен алып бала неме болгон эле эмес. Ал наоборот аракы сурап иштеген бала. Так. Bir soru айтсаңыз. Калпка чыгаттым да. Бардыгында ушул суроолор берип атат, тигинде тергөөдөн көрсөтүлгөн азыр өзгөртүлдү. Siz ошол тергөөдөгү көрсөтмөңүздү колдойсузбу же азыркы сотто берген көрсөтмөңүздү колдойсузбу? Сот берген көрсөтмөң. Сотто берген көрсөтмөңүздү колдойсуз. Кийинки Русалиевте келгенде эле сураган эмес, мурупларды жазып окуган эмес, колгой дене колгой кетип. Протокол түшүп болгон. Эмне мындай болгон жок отакка. Ага, bağlı özbürüz. Daha soru belgeler, kimde soru var? Yok, size alacağım. Fakat oturttuğumuz. Daha onlar bunun atışıkçılar da hazır tüşkü adetli kalkmış için. Boşuna için adetten kiyin daha kullantığı. Урматтуу, садикиде обзордуу процесс барбы? Hazır çarptırma sakıtar. Hazır depol suralında 5 yıl var. Yakında kulağız. Sizdeki saçma çedaktırıyor bilmeniz. Экиде башталса, көп болсо бир 45 минут. Artık 3 koy o zaman da. Ошо 3 болсо 3 koy o zaman da. Yeni uşu çağırıp gelişti. Бирне айтып коюшу. Yok. Мына орукчанчы Bu da namar mı var? үйгө жеткизсек болот. Tamam, sever degende açın, zачем atılesiniz diye. Sever degende buna Cuvayını, Nizam'da Örküd'e taraf atayın toplam çıkan. Boşuna bir Ушул боюнча тергөө айтсам болот. Evet, saat 3'te oturumda. Üçte başka prosesim yok mu? Ne der? İstanbul'da. Kanı yemek var. Ama şeyin sizce, 3 şeyin kiripçeniz. Бул жакта азалып барып таштайм. Бир суроосу бар экен, угуп койбойлу, урматтуу. Мына жабырлануучунун мыйзам өкүлү. Может, тиешелүү болуп калабы? Жолдошума тиешелүү да. Так. Бул жолдошума алып келген себебибизчи, мынау ушу адамдардын баары барып көргөндөр көрүп келип атышкан. Бирок ошондо дагы тиги Амантип Турсундун аялы көрүнгөн жерге барып алып эле үйүнүн ичинде басып жүрөт экен ката.
Үйün içinde çukkal yaşıyor. Ayalı kirgizbey atar. Ayalı kirgizbey atar demişti. Ошол себептен алып бергенбиз да. Ana niyeti dostu görsün dedik de. Bunlar kaldı. Hem bu devletçi sostu hem sosyal Sıraları vardı, siz yemek oturuyor. Saat 3'te ulan dağda çeyrekini buldu. O da uzak Özgürlük sonuçta kalsın yok bu. Yok bu. Anda kendilerini ülkelerde başlayabiliriz mi? Anda kullanıcı gizliliğini sonuçta. Bilmiyor mu? Şu an Anda kısız olsun olmayan mı? İçinde kullanmak var. Bu haftada bu cezası biz kebir suratlatma kuvvetlerinde oşamdan şu suratlatma kuvvetlerinde direktörü prospekt başı mümkün. Şu cebde alacaktır. Emenin Hamat'ın tuğana arasında koca kadar surat olmuş mümkün. Bu cebde çıkarıp dursak benim oy var bizde. Şimdi düşünüyorum. Olacak. Sevgi kuvvetlerin göstermeleri var da. Ama bu tuğla yapıyoruz biz. Sulamışlar. Evet. Bundan oturmadı bu fotoğrafın konuşmuşlar. Cevabından şunlara bakardı. Bu şunları yönetişiminin kaydedi. Pajavasta fikrin geldiğini bizde. Memleket öğretti hocam. Evet. Hırvatlarına bu cedek verdiğim значит сұрауға жақсы көрсетілді. Бұл алдына тірекеуде сұралмаған, жаңағы бұл сұрақ болмағанда, бұл қандай сұрау жоқ болады, мен қазір таңдап тұрамын да. Бұл делода сұралмаған. Бұл как представить болу отырады? Cevabından çok gülüyorum. Bize kaydımız sizin fikriniz. Менин пикирим, чынын айтканда бул ага жерге отурушуна мен каршымын. Себеби ал киши адвокат белчи, бул киши адвокат. Çok. Hocam sen değil. Sıra juda çıkıp dursun devam edelim. Ошо чын турушун табайт. Так. Fotoğrafı sizin fikriniz. Sizin fikriniz, advokatın ötünücü boyunca. Так, Роман Сотов'un konuşucularda. Bundayda bu işi, bu yerine sotu oturum, açık sotu oturum, cevap emez. Bu koşunduktan bu yerde biz röntgen veriyor olayımız, röntgen bu çekti alıyoruz. Onun için açık sotu oturumda kim cevabın altına keser. Siz oturun, bir dakika çıkın. Oturmanız çıkacak, işte bu muamele advokatın yordu, şu cevap bu cevap çözdü. Oturun mesela. Şu bu cevabı biz çağırmaya birine gidiyoruz. Все, благодарю. Ödünç kanunlar. Ya girgizimiz böyle. Hazreti Bakar biz kulaklarımız bunlar. Müslüman artık. Kebir böyle varken arasında çıkartırsak. Sırayla kim tarafına geldi? Sonra bana bir hocam. Dağın. Daha baysak mı? Sekreter. Teşekkür ederim. Bunlar da koşunca blokatlardan arkadaşlar. Başka cevap bu da mı? Blokatlara geldi. Blokatlardan yok mu? Kızlar kameramızı artırımını dağıtıyoruz. Resmamat uzamızda gitmek gerekiyor. Doğudan canımız sahibinin. 23. yıl var. Doğudan yerimiz. Arasında yönetim olaylar. Yani biliminiz kanallar. Birinci olarak. Bugün diyor Aysel Ciğer'deki bu işleysiniz. Bugün de Oşan Lastikler İçişleri Başkanlığı'nda terbiye hizmetinde terbiye çalıştı. Buna sizin şu taraflarda ödünç boyunca boşunca blokatlarında surat kılavuz. O boşunca blokatlarda suratın altından eskerdiniz, kalmış cevap gerçeği geçiyordunuz. Bu ne bilip durup hatayla yapılan görmediğiniz gerçeğiniz, görmediğiniz yerinde baş çarpsanız kalmış cevap gerçeği var. Kolumuzu koymayı istedim sekreter. Oldu böyle. Memleketli ayıp
Bardağın kılıç içindesilerin sulanma süraklı tonlarının bardağını gösterdim. Bardağında kol koyup durar, öz oğlundan ayrılman menen jabılı, her bir haftasına kol koyup durar. Sot oturma suraklarına bardağını bunlara verin gösterdilerine bardağı başlardışı. Bizdekin eşeğisi kurduğunuz biz tergölçü uşundan oturup yandırıp bizge tergölçü uşundan bilgiyle eşteki olayla bir tergölçü oylap tartışlarından saçını ekleyip tergölçü bizge ayırdık, yazdırdı ona bizge uşundan korkutup, kol koyduk oğlunun degen gösterdileri de var. Şu boyunca ne deysin? Burada negizden hareket edilen ilk mezgilde kuruluş boyunca negizde şol iki boyun surabanın Aydar Muhammed деген жігіт келген бұл өзінің ақылдығымен тербелген мезгілде 13 февраль 2018 жылы сұрақ беріп кеткен мемлекетке. Ал өзінің ақылдығымен ошол жерде біздің тергөө іш бөлмесінде окуя боюнча өзүнүн көргөн билигин айтып берген. Эмне айтты? Кыскасы тоо жерде ошол окуя болгон күнү ошол жерден УАЗ автоунааменен өтүп келип баратат да жолдың шетінде ошол жана топактын астында Супатаевдер ошол Аматов Турсунаке жакасынан сүзүрөп жерде уруп аткан экен. Мен автомашинаны токтотуп түшүп, экөөнү ажыратып койдум дедим. Ажыраткан мезгилде мен барган мезгилде Аматов Турсунаке ошол Супатаевдин иш жагына биктеп келген анан мен ажыратып экөөнү койсом, сен аралашпадың дегенде анан кайра жакылашып кетти дейт Аматов Турсунаке. Ошол мезгилде Курмантай Бакыт деген наразы 3 метр нараттан наргара отырған екен, сен біздің іштерге аяқ аралашпа дегеннен мен кеткенмін дейді. Ол өзінің мақұлдығымен ошол көрсөтмөсүн берген. Ошол көрсөтмөсүн берген мезгилде сурак протоколунун окутуучу өзүнүн этегине өзү сурак протоколун мен сөзүмөн жазып окуп чыктым деп кол коюп, өзүнүн колу менен кол койгон. Андан сырткары ошол мезгилде сурак мезгилинде жактоочу да катышып турган. Daha bir ayda tanımlarsa yine şu arızlardan yazıp minüsmen şurada bir жалган менен кайрылышты ғой. Ошол баягы Мухаммедти араб ичине алып келип сурады. Андан мындай деген арыздар түштү. Бул толугу менен жалады болчу. Мухаммед деген өзүнүн макулдугу менен келип ошол жерде отуруп беттештирген мезгилде дагы Аматов менен беттештиргенде ошол сүзүрөп тепкендигин айтып мойнуна коюп берген. Ошол мезгилде дагы көрсөтмөсүн колдогон. Жактоочулар катышкан эки тараптын. Аны эч ким да кысмай калып, эме кылган эмес, эскерткен эмес, жоопкерчилиги боюнча. Беттештирүү сиз беттештирүү менен жүргүзгөн. Анда дагы ошол беттештирүүбүздүн жанагы көрсөтмөсүн колдогон. Андан кийин ошол колдогон мезгилден кийин ал кеткенден кийин жабырланыш тараптын мыйзамдуу бөлүмү кызматталып калды. Ошол Мухаммедтин үйүнө туугандары барбай келди. Кысым көрсөтүп атыптыр. Ушул боюнча сотко да келип көрсөтмө берсин, кайра чакырбай эле коебуз дегенде мен ошол өтүрүштү канааттандыргам. Кийин ошол менин автоунаа үстүнө ушундай арыздар келди, бирок мен Мухаммедти кийин кайрадан иш боюнча сурак кылган жокмун. Себеби жанагындай өтүрүш менен кайрылышкан болчу. Ошол Мухаммедти сурак кылганга чейин Мухаммед жөнүндө эч ким Аматов менен Курмантаев деген ал жөнүндө сөз сүйлөгөн эмес. Ошону сурак кылгандан кийин беттештирген мезгилде Аматов өзүнүн көрсөтмөсүн окуя болгон күнү Айдаровду көргөн эмесмин деп көрсөтүп берген. Мен тааныбайм баланы депчи. Беттештиргенден кийин 20 февралда айкек катары сурак кылганында ошол Мухаммед деген бала ушул беттеси жолуккан, чындыгында эле жолуккан магазин аракка барганда магазин жарак сатпай койду деп жанагы көрсөтмөлөр уже частично мойнуна алып, анан ошол жанагы бирнөсүнө аласызбы, албайсызбы дегенде частично алам, жарым жартылай алам, ошо биттеп келгенде өзү колдоп берген. Андан сырткары мындан кийин ошол мыйзамдуу өкүлдүн кошумча сурагынын негизинде Батиналыктуу бизди күбөнө сурак чакырганбыз. Шунусу Батинада бизге. Ал ошол айылдарды ооруканада болуш керек. Медсестра ошол өзүнүн сурагында өзүнүн шектен келатканын мен ушул окуя боюнча билгенимде айтып бергендей, менде ошол боюнча кабарым бар деп келип өзүнүн макулдугу менен келген. Бирок жанагындай арыздар жазылган алдагы жазып туруп
милициялар өзінің көрсөтүнүнө бармак берип сурак кылды, эмнеге жазылганын билбейм деп, бирок андай болгон эмес. Өзү элеп эскертилип, суракты берип, өзүнүн колу менен жазып койуп, ошол жерде айтканында, ошол ооруканада жабырлануучу ооруканадан комада түшкөн мезгилде аркасынан Курматай менен Аматов абарылган келди. Ошол мезгилде Аматов эштен кеткен, мен бет маңдайына бир сүртүп, бир чапан билем, багын эсимде жок деп айтты деп, ал дагы ошол сөздү айткан. Ал сөз боюнча дагы айткан менен беттештиргенбиз. Беттештирүү мезгилинде дагы өзүнүн жанагы көрсөтмөсүн колдоп берген. Алар эч кандай биз тараптан бир коркутуу болгон эмес. Биз коркутуу турган заманда иштеген жокпуз азыр. Бардыгынын укугун ошол мыйзам негизинде коргоп, өзүнүн каалоосу менен эскертип, ошонун негизинде сурак кылганбыз. Ал сотко келгенден кийин булардын жанагы ийинде болжойлор санатылып аткан, мына ошо апасы аялдар менен үйүнө барып жанжал салып, жолдош экөөбүздүн ортобузда зычы кылып атат деп кайрылып жүрүшкөн. Анан мен айткам, болбосо келип арыз менен кайрылгыла. Ал тууралуу айтып өзү дагы эскерткен. Турсунбек аке, туугандарыңыз Барбатовго тергөөгө тосолот кылып атат, андай кылышпасын. Эгер ошондой болсо кылмыш өкмөтүнө ошо адамдарды тартабыз деп эскертебиз. Мындай менин суроом, мейли. Мындай айткачы, мындай ушу берген Аматовду суранабы? Жартылай болуп калды. Берейин мындай да ошо. Мына сен айтып аткан, көрдүм мен дагы булар, көйлөр анан кийин кайрадан ошо тергөөчү бизди ушундай көрсөтүп ушундай андан деп жазган. Ошол арыздардын боюнча ошолор подтверждиться этилиби же кандай чечим кабыл алынган? Ол арыздар өзүнүн ордун тапкан жок. Президентке чейин, премьер-министрге чейин бардык жактарга регистрацияга кайрылышкан. Жооптор берилген арыз элине. Ошол мезгилде мына жактоочулар өзү катышып турган ошол жерде. Болсо айтышсын өздөрүнө. Ошол жерде ошолордун укугу тебеленип, биз тараптан тергөө тараптан бир мыйзам бузулар болгон болсо айтышсын деп. Эч кандай мындай мыйзамга каршы иштер болгон эмес. Мына өздөрү каршы отурган эч кезде сен деп биз катуу сүйлөгөн эмес. Бардыгын эсинде беттештирип, ооздон чыккан сөздөрдү жазганбыз. Ошондо сураганымда сен эч ким тууган эмессиң деп, мен эч кандай ызыкчылыгым жок, тууган эмеспиз деген. Кыргыз экен деп суруштуруп барганда туугандыгын башып, куда сүйөп болушай, балки тууганчылыгын салган кийин көрсөтүүлөрдүн бери болушат. Жок эми булача мен ойлойм, мына кыргыз биздин мыйзамдар боюнча күбөлөр өзүнүн көрсөтмөсүн берүүдөн жокко тартылыш керек. Булар көрсөтмө берүүдөн баш тартып, укугу жок булар. Бул ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 статья менен 331 статьясы негизинде булардын жоопкерчилигин барыш керек. Бул эми адамдын тагдыры менен ойношуп атат. Булар келип алып туруп, көргөндүгүн айтат да, кандай бир ситуация болгондо Материалдар жөнөтөсүн дилегет туруп иштейт. Дагы суроо отур. Мамлекет айтты, суроолорун барбы? Адвокат айтты, суроолорун барбы? Сиз айтканча мен Айдар Мухаммедов өзүнүн көрсөтмөсүндө кечээки берген толугу менен моюндалбады. Бирок ушул эле жерде көрсөтмөсүндө турат да, мен ажыратканда моюнум ооруп дегенде моюнум кайраганбы деген, бул ушундай суроо жооп болду го. ошол жерде жанагы Спотаевди тиеп атканда мен ажыратып коебуз деп ажыратсам мага чыгып кетти. Ал чыгып кеткенде экөөбүз жабылашып кеттик. Мен жанагы кишинин мындай ойлогонча мен буруп салдым деп. Анан кийин моюнан бурганда болду дей берди, анан кое бердим деп. Эртеси күнү да ошол сөз менен магазинде жолукканда айттым деп. Кечээ күнү сиз убакта мен ушундай жандашканды ажыраттым, моюнуңуздан бурдум, билесизби дегенде Моюнум ооруп калды. Моюнум ооруп калды деген. Бирок аракка келгенде аракты дүкөнчү сатпай койду деп ошол нерселер подтверждение болмаган. Дагы суроо. Адвокат Каримов суроолорун барбы? Бар. Бериңиз. Мына бул жерде Айдар менен Жүнүсованын көрсөтмөсү боюнча толук айтып кеттиңиз, это туура. Значит, сиздин сиз сураган мезгилде алар көрсөтмө берген, кийин бул сотто алар көрсөтмөсүн баштатышты. Эми айтсаңыз, бул Айдар Мухаммедди сиз кабыл эстеге чакыргансызбы? Бул өзүнүн макулу менен келип тергөөдөн сурап берген. Мен аны кабылсадан чакырган эмесмин. Өзү келип, мен ошол окуя боюнча мен көргөн билгеним бар. Менин да атам ошондой болуп, ошол айда өтүрүп коюшкан. Мен чындыкты сүйлөдүм, кайсы жерге барсам да мен чындыкты сүйлөйм деп туруп. Айдар Мухаммед сизди тааныбаса, жана колуңузда бар экенин билбесе, ал сиздин эмеңизге тергөө бөлүмүнө ушу именно дело сизде экенин билип, ал кандай чегип коет? Же бирөө жамаат келди?
Мұны ошол иш боюнча мыйзамды көрдүм. Мырза Каримов Айзат деген эжебиз мага дело келип түшкөндө кайрылды. Значит, жабырлануучунун аяк акы. Жабырлануучу. Айтсаңыз, ошол көрсөтмөнү Айдар Мухаммед берип кеткенден кийин Айдар Мухаммед өзүнүн апасы менен кайра сизге келип ушундай түшүнбөстүк болуп калыптыр, мындай сөздөр болуп калыптыр, мени кайрадан сураңыз, мен бул мындай көрсөтмөнү баштатам дегенде эмне себеп сурап аласыз? Менин кабинетиме келип антип келген эмес. Мен чакырганым мага келген эмес. Келген эмес. Мен тирбөткө токтом бергенде дагы участкалар үйүнө барса, тууганымды алса, алар үстүнөн арасынан милициялар келип тынчыбыз көрбөй атат. Айтсаңыз, сиз ушу кылмыш ишти өндүрүшүңүзгө ошол теги кара кожадан өндүрүшүңүзгө 1 ай убакыттан кийин алгансыздар, ушундайбы? 9 айдан кийин алдым. 9 айдан кийин. Значит, 9 айдан кийин сиз алып, ошол эксперттердин корутундусун көрдүңүз, оор алды экен, ушундайбы? Ошону көрүп, значит, сиз теги Аматов Турсунбекти, значит, биринчи шектүү сурадыңыз, анан айыпкер катары тарттыңыз, айып угуздуңуз. Ошол айып угузуп аткан мезгилде ошол соттук медицина экспертисин корутуусуна таянып угуздуңузбу, же болбосо жабырлануучунун теги көрсөтмөсү менен айып угуздуңузбу? Сапатай Бактыевдин көрсөтмөсү менен айып угуздуңузбу? Медицина экспертизанын корутуусунун негизинде денесине оор жарат келтирилген деген негизинде угуздум. Значит, сот экспертизанын корутуусунун негизинде айып угузгарсыз. Теги жабырлануучунун көрсөтмөсү менен айып угузган эмессиз? Жок. Siz 9 aydan keyin деланы өз колуңузга алып туруп, деланы өзүнчө тетип окуп аткан мезгилиңизде мамлекеттик ушул прокуратура тарабынан ушул делада көрсөтмөлөр берилген. Ушул жабырлануучу теги Супатай Бактыбектин балдары ошону алып калган экен. Ошолорду тактап сурап, делада кошуңуз деп атат. Эмне себептен балдар сурап калган? Мындай көрсөтмө берилген эмес. Ол боюнча балдардын сурактары бар, мунун ичинде. Балдардын сурактары менен таппай атабыз да. Ошол эле алып калган балдарды. Ошол күнү үйлүгө алып калып, анан полицияга апарган. Саат канчада кимдир алып келди, кайсы баласы алып калды, кантип көтөрүп кетти. Ал боюнча тактап сураган эмес. Эми айтсаңыз, мынау айыпкер катары угузуп атканыңызда сиз только ошол теги неменен Супатай Бактыевдин аялынын көрсөтмөсүнүн, анан агасынын, энесинин ушулардын көрсөтмөсүнүн негизинде гана теги айып угузган да? Жок. Дело менен таанышып чыкканда, делодо сурактар башынан берилген да. Ал жерде Супатай токтосун деген. Урматтуу сот, мен бул суроого жооп бербейм. Мындай суроо деген гап жок. Снять такой вопрос. Так. Аны сот баа берет. Так. Мен суроо бергенге укуктуу каалаган суроодум, мен алып калсын дейм. Мен Супатай суроо бүтөр экен. Иш боюнча мен суроо берип атам. Эмне себептен прокуратуранын берген көрсөтмөсүн аткарган жоксуз деп атам. Мен ошону берип атам. Мен бербедим. Да, мен жооп берип атпайбын. Эгер болсо айткан кайсы деп чыгып дагы суроо. Вот эми бул жерде кече эксперт өзгөнүн эксперти келип өзүнүн көрсөтмөсүн берип берди да. Ушундай деп көрсөтмө берип атат. Мен больницага барып, жабырлануучу Супатай Бактыбекти көргөн мезгилде денесиндеги көргөзгөн жерлерин көрдүм деп атат. Андан кийин мындай түз абалда кыймылдабай жаткан экен, башын караган жокмун деп атат. И ошол эле учурда экспертиза корутунду берип атат. Башында мындай кандын уюган жерлери, таяктын жеги мындай тийген жерлери, мындай бут кийип тийген жерлери деген ушундай корутунду берип атат. Сиз аны сурап кылыпсыз. И ошол эле учурда ага кошумча суроо берип берипсиз. Башын көрбөсө кандай заключение берди корутунду деп. Урматтуу сот, вопрос нет.
Bu terörüşüne ne işi? Bu çok devlettir. Hurmatlı olarak. Bu terörüşü buna ekspertiz saç gerek olacak. Müslümanların ekspertizden yapıyorsun. Advokat Karim. Yok, sıradan etti. Sıradan etti. Advokat Karim benim için. Kimdir bu az önce devlet bakın bölümcükte. Cevap verir. İş boyunca söylüyor. Yok, hurmatlı olarak. Hurmatlı olarak. Adı ekspertiz sıra var. Anlamıyorum de ekspertiz sözümüzü tutuyoruz. Bir başı örtüz yok mu? Moda bacakları ne var? Yok. Takmışsınız. Arkasında geliyor. Balık geliyor. Kanda gelip kaldığımızda tahta bitişi sıra var. Çıkanlar alınsın, götüre, o şey götüresin. Çoğumuz var mı yok mu terörist? Yok, bu ekspertizin zakočenesi belirgin, onun için yok böyle. Tamam. Aldığın için söylüyorum. Cevapların içinde burada sıramız var mı? Çoğumuz için ama sıramız var mı? Veriniz. Ben şu tergov bağında taşlı 3-4 ay bangisada oldum. Şu naks sebebini jattımca jalan basıp jattım şu joplar koş. Montgede geçeginde azatlıkka nemege pres konferensiyalar ötsetdi. 93'e çıkan hatası var. Şöyle ölgün atatep jalan neme aytıp durganını şöyle. Ondaqda boşanmıştı dedi. Akipresler. Atamın istediğinden bu şeydi. Akipresler çıktı. Çok hatamız yok. Tam yönünde atamıyoruz. Borç atmamız. Daha hızlı Şurada olsun. ortadasın. Teşekkür ederim. Ben buna sorunu verirseniz sizi de yaptım. Çok fazla oldunuz. Zaten düşünürsün gerekiyor. Daha bir programdan yok mu? Anda bekliyoruz. Boşluk kuruyor. Daha bir programdan Var, üstüne çıkayan az. Bekliyoruz. Yok başka. Anda kendine bir program düşüyor. Sonra yapalım. Size yardım edebiliriz. Boşluk bir katarından. Sonra bu bak, aslında organ ara gelgende geçen bergen gösterme boyunca başından ne canına Allah tayap deyince çaçını alıp Kimdi? Kimisi? buna Özbeçka ayağlazır geldi. Daha bir kim? Oşonda gelip bakar. Az iyi gerçekten şu hakkında ben O el işi çimpetti. El işi çimpetti. hatta görüyorum da. Biz öyle var. Kamerası kim? Başlıca görüyorum. Sen derken. Hangi arkadaş? Hamila'nın da yardım ederseniz. Uğrancılığınız ayrılmış. 67. 23 var. Hayırdır uğransız? Oşta. Biliminiz kanday. En fazla ben size sanitarda oluştayım. Mektep okuması. Oku gelmem 10 sınıfında. Bugünkü günde karşı devlet kim olup işteysiz? Ben Hamlasnoy belgeselde sanitarda oluştayım. Yaşanan yerinizin adresi kanday. Adresi Amurtay'ın Oşahar Amurtay'ın 183 Köçe'ye bir Ama siz de yazmış o cabırlanmışların bütün üçünün negizinde koşunca kübö katarında sorak kulağımız. Koşunca kübödarın kılınmış yok gerçekliği bölümünde eskertili bu degen bilip durup Hataylar canlan bölgözünü dersleriyiz. Cekör bölgözünü gelmeyin diye baş tartsanız kılınmış yok gerçekliği var. Düşündüğün soru şu iş boyunca yeni bilseniz doğrasına ait veririz. Konumuzu koyup eskerttiğim boyunca. Tak, yerinize. Siz tanış olduk. İş boyunca bizde var. Supatay vakıf degen sizlerge Karabıçar Oğrak'ta gelmiş göndergen iş boyunca Karabıçar'da. Siz o şonda o şol günü
İsminde turban Men ekansiz. ismimde turgan. Oşo ismenge turганыңызda ошол оор акыбалда келген адам кандай акыбалда болчу, эмне жардам көрсөттүңүз, эмнелерди жасадыңыз, эмнени даана билесиз, ошол боюнча көрсөтүп берсеңиз толук менен. Menga og'ir ahvolda kelgan chachini olish uchun bizda sanitarga yordam beradi. Chachini oldirgani 2 bola kirdi. 2 boladan bittasi men qo'shildim. Qo'shilib, chachini olyapsan, ular artilashib oldi. Shishlar bor edi u tomonda. Bu yoqda. Chachini olishib, qaralashib oldi. Ошол шишка дегениңизге даанаараак айтып берсеңиз, онда шишка деп. Мында бир нерсе алгандан кийин мындай кан мындай куйганбы, же мындай бир жарыктуу, канбы, кандай ошо Kan bo'ladi, endi uni ichini vrachlar ko'rib, men endi bu shishkani endi vrachlar aytib beradi-da. Biz endi sanitarkamiz. Qanchalik dengelde болчу? Dengelde shuncha bo'ldi. Uloqdan üstün bir yaptı. Mына бир нерсе тийгендейби, же кандай деп ойлойсуз? Endi shishkada ko'rinmaydi-da, bu nimada. Бирок чачын алганда Chachdan көрдүңүз. olingan. Bunday ushlasak to'liq bo'ladi. Shishka bor. Шишка бар деп. Булактарынан, мыналарынан бир мындай чечимтип көп алганда мындай. Ularni endi ko'rganim yo'qman, endi men mana shu chachini olayotganimda ko'rganman. Жок, булактын үстүндөгү жаратын көрдүм. Yarana ko'rdim. Shunday shishka bor, yine ko'karib ketgan. Башка менде суроо жок, мактурап так бересиң. Daha kimde soru var? Oldu, soruldu. Так, kimde soru var? Veriniz. Mamlakattan Mayıs'tanız mal yekadan kirdi, şu çarşını algan yerden verdi diyorlar. Siz yerden verdiğinizde için çarşını aldınız. Jardalar berdim, chachini ham oldim. Ular eplolmaydi yo'q. 2 yosh bola eplolmaydi, o'qishadi. Endi bizlar reanimatsiyada sanitarga bunday yordam beradi. Siz çarşını aldınız mı? Chachini oldim. To'liq aldınız mı? Bo'lmagan yerga qo'qishdim. Bir shishganini pishgan tomoni. Neden korkmuştu? Endi u yosh bola qo'rqatdi. Yok, o'sha значит çarşını sevgi aldı. Kim aytdı? Bizga vrach aytadi. Vrach kim? Qilich degan bola. Kılıç. Qilich. Özü bu kılıç geliş geldi. Biraz yazasa çarşını almasın diye çarşını yazayım. Yok, ben soralatam bu çarşının mamlakattan öz aldığımız yer başka Soru veriniz. ben bayram ayında Chachini men oldim. özünüz yalnız. Men yalnız emas, 2 bola bor. Bir o'g'li bor, yana bir bola bor. Orman kadın gibi aldılar var. Orman kadın aldılar Yordam berdi, o'g'illari kirib yordam berdi. Biz o'zimiz sanitarga sizin sözünüz boyunca başında kalmasanız bunda yumuşak oldu. Yumshoq Ha, yumshoq. o'sha bunday bo'lib ishib ketganda İşe nemesi balki bas söğü bunday sınıf kaldı degen. endi men uni ichini vrach qiladi. Men sanitarga bilmayman. Siz diyorsunuz şu yumuşak elini biliriz. Ha, men yumshoqni bildim. Daha soru var. Kimde soru? Veriniz. Ошол сиз чач алып турган убакта балдар жардам бердиңиз. Супатай балкыр. Кандай балдар? Тяжелый. Өзүнүн вообще сиз чач алгандарыңызды билбедиби, Yok, билбедиби? yok. Башка суроо жок болуп. Bilmayman. Hech narsa. Kimde soru var? Cevap hiç kimde soru? Bu da işleken bana veriniz. Рахмат. Evet. Hurmatlı topluluğun katılımcıları, o iş boyunca negizlik bölümünde surak kıldık, buna koşunca bölümünde surak kıldık. Anda sotlu olucunu surak kılsak olabilir. Sorun oturada. Bu yerde aslında bu bölümde bunalı geçen aytılgan. Afganistan'ın buraçları, operasiya kılgan buraçları. Karim Primatovich bilen erkindegen azır aytып отыр. Otoşuluk söz türde gelişke bu tergöde soralım. Kim degen deysiniz? Karim Primatovich bilen Rahmanoviy Kılıçbek. Karim Primatovich. Mana hazır özünüz öptüğünüz, mana hazır meseleler aytıyorlar, şunda, burada, sомнениеге салып koyup kettiler. Oşağa bayramcılığı içki söğün, bütün sınır kendiliğini ben bilmeyeyim, vraçlar bilip de orada. Oşağa bayramcılığı buna şey, vraçlı söz türde surat versen. Можно урмат.
карама канча каршымын врачтарды чакырганга, потому что бул соттун мына кылмыш иши ичинде 3 заключение бар. Соттук эксперттердин берген заключениеси. Операция жасаган врачтар операция жасап алып өздөрү ошол жанагы эмесине жазган бардыгы. Ошол боюнча экспертизанын заключениеси бар. Бул жерде врачтарды сураштын эч кандай тиешеси жок. Экспертизанын заключениеси тургандан кийин эмне бар врачтарды сурап? Операция жасаган шишиги бар болчу, аны деген уже полностью алып жазышкан история болезниге. История болезнini изучать этип тургандан кийин экспертизанын заключениеси берет. Мен бул жалган эле жерден эптеп ишти оюп чоюп бүтүрмөштүн аракети болуп атат деп эсептейм. Урматтуу сот. Күнөөлөрдүн баардыгы суралып кетти, даже даталык сот кылуучуну толук мүмкүнчүлүк бар деп эсептейм. Kim dağın kanda fikirde? Ne bir fikir var? Yok, sertiniz de. Жоқ, бұл жерде айтып тұрған мемлекеттік айыптаушы айтып тұрған пікірім, дегенде бұл жерде обвинительный уклон, бұл айыптау ретінде кетіп жатыр да. Бұл жерде кеше эксперттің сөзін ұқты, барлығын ұқты. Ал өзінің сөзінде бұл жерде врачтардың күнәсі дейді. Мен ошо бұлар мен көрмеген, олардың күнәсі деп тұрып, даже врачтарды күнәлап қойды. Ошоға байланысты күнә екі врач сөз түрде келіш керек. Врачтар жоқ, қатылды, өзі бар. Бұл жерде аяғына таптап шықмайынша біреуіне турамесін есептейді ме? Шоған ешін сұрақ қойды ғой материалға. Дағын кімде қандай пікір бар? Біздің жақшылығымыз қалған жоқ. Бұндай іштерді қарауында жүрміз. Баш мейін операцияларда чачынып отыр. Любой врач кірердің алдында өзі даярдандырғанда сантакалар даярдады. Барлығымыздың башымыздың. Даже Печенкой, Сурматтың коллега аппендицитті де тазалап берген, ол баш шөйге етіп бар. Ошондуктан мен толығынан бұл іште соттық териштирүүдө мыйзам талабына тергөө абагында эгер не болгондо келет эле. Булардын берген операциясынын негизинде заключение уже экспертиза талап кылат. Эгерде менин коллегам өтө күчтүү болгон болсо, мына ишти ушунчалык жылдырап турган болсо, пожалуйста, бул экспертиза иши берген болсо, тергөө амалдары жүрүп жатканда комплекс экспертиза алып туруп Бишкекке бербей беле. Мына ишти 1,5 жылдан бери чозулган дагы чозулду. Бул деген абсурд. Андан көрө биз ишти жыйынтыктап соттоочуну сурай беришибиз. Толугунда мыйзам талаптарына жок. Жабырлан үчүн өкүлүмүз Закария. Сиздин пикириңиз? Соттолуучу Аматов. Сиздин пикириңиz? Kompleksli республикасының экспертизалардағы қайдалар болчумдуга тергөө. Экинчи жагы Караколжанын олардын биринчи первичный жардам берген врачтар болсо же эч жерде тап жок десе, бул медсестраны санитарканы булар жалдап келди, же берги кийинки 1 жылдан же 2 күндө жалдап берген. Салмакомундан бери аяшынап бергендери бар да. Ошол үчүн Караколжанын врачы менен алардын врачы биринчи текшергенде, ал була сейчас башында эч жерде эме жок деп чыгып атса ошол. Медсестраны жалдап беришкен. Кийинки Мансурага жок жүргөн. ошол врачтарды сурап берсеңиздер. Алардын врачтары. Анда эми сот мындай өтүнүштөр боюнча атайын бөлмөгө чыкпай туруп өз ордунда токтомдуга окупту. Давайте соттук териштирүүндачы соттолчудан сурап коет. Соттолчу келдиңиз. Адвокат Каримов, слово бериңиз соттолчуга. Tursunbek, özüne belirli болгондой 2017 5-апрель күнү Болжол менен саат 16 чамасында ушу силер ошол карденде алайбы. Өзүңөрдүн классташ досторуңар менен бирге өзүңүздүн колунда салынган иштеп турган Супатай Бактыевдин бир жолу болду. Анан Супатай Бактыев башка автомашинада кетти деп айтып сен башка машинада кеттиң деп атасың. Эртеси күнү эле ушу оорунда оорунга түштү деп бир кабар болуп атасыңар дагы. Эсептөшүрдө ушул Супатай Бактыевдин туугандары тарабынан башкалар тарабынан арыздар берилип, ушул сен өзүңдүн колуңдагы таягың менен башын алып, анын денесине оор жаракат келтирген сага айыл бузуп атат. Ушул боюнча кандай болгон эле өзүң тоогун айтып берсиз, эсептегенде бул жерде көргөн көрсөтүүлөрдүн баары көрсөтүлүп бүттүк.
Özün sözünü aytırız, ne oldu özün? Özü bir ay iştahız olsa, anda 40 gününden tüketken bakışı. Başkanın 40 oldu. 5 günü, 5. haberi. Başkanın 40'ına varmamız. 40'ına varmışsa, 40 bütköndöğün alcerden daha bir 73 ötür karar çilgen aşıl cerdeç. Anan belki böyle rasamlar böyle bir barması uzatıp geçirken biz baktık özgeyi geç barmamız ardından çalar uzatıp oldu. Bir ötür karar almamış. Anan gelgenden alcerdi iskilip olmam. Uruş bolgan emes. Vaqt alcerden bolsa, bunun bolsa vaqt içkende de, içken yerde jatıp kalıp oluşu. Tekitiş. Oğuzun prates ekitişte düşüp kalğanda bilmeye alıp oluşu. Asitten ben şu maçta ben yetkizdirek oluşu. Özüm tayağımda büyük jattın çıkana kaç, jörg etip kalğanda. Alcer'de bir atıp jatıp kalıp jakşı oturup durup özü akıl esmenin getkendi bilmez. An bu tergede uşol жерден koma açıp çekti deyin jetip alıp etçekler. Alcer'den taza gitti. Uruş bolgan emes. Hem böyle konu açıp ve taza gitken uyda oranlarında 15 saatten ne olmayın de gibi dedi. İyi süt bolgandır maçlar. Öz davası festival alıp çalışıyor. İçi olan hem öz bilmiyor ama bozdan böyle uçunca esop jatıp kalıp. Özü sanasda ettiğimiz masıl jeti alayıp oluşuydu. Basit masıl men jetip esip oluşuydu masıl. Bunun oşunçalı deyimlerinde şurada uğrağında oturda bazıda jatarlar gördü. Şimdi söyler vakitinde böyle gördü otomoda burada karama karşılar jolbosuna kasıtlar oldu. Karama asıl bolgan emes. Menem bunun albalar direktör olgan 2011-yılda bir 8 ay direktör. Oşanda Cumhurbaşkanı aydalıp ketken de ayramen dost ettiği özümüz avusunda olgan. Oşol yerde siz özünüzün başına gününün oşol fotoğraf alıp jetkizdiniz mi? Cevap kimden verin? Oşol. Oşol nasıl ölen gitti? Kimden? Oşol nasıl cenazı? Hangi adı var? Evet. Tumak Çomak dedi. Çomak başkasını gitti. Anam bu yerde şunday sorular var kaybolda siz akça veripsiz, sizin günümüz var, olmasa bu akça vermeydiler diyor. Ertesi Avrupa derinde geçirgende ayarsın oşutun barına da akçası olurken oşun aylık desem oşun ortağın bir tarafta otanlar zaten bir de Mustafa olduğu yerde şu bu varlık 20 akça vergen. Aylığının özünün aylık desem iyi bir yok mahkede yok edildi. Ben aynı muhabbet olmaz. Sanırız ama oşol yerde arkadaşlar oturup içken yerden Danisan'ın yanında diyorlar da o Danisan'ın tuğan yerden ağırlığı anca 500-600 metre var. 500-600. Ondan başka işlesi yok vaziyette. Ortalıkta bir eski magazin olan bir gastronomik oradan tollar var şu yerde. Sevip degende bu yerde ayımız olduğunda o jayda olduğu Maçı dalcı desteğimiz yok mu? Şu alıcıdan ayında yiyince. Buna adına özünüz tuttunuz. Geçen teki pazar geldi, Aydar'a geldi, Yunus Doğan Patina geldi, Format Dayet geldi. Bunlar özleri göstermesini başlatıyordu. Bunu da göstermeni vergeni geldi. Siz sizi açıklattırlar. Dana giyinde geçe sotta vardı göstermesi başlattırdı. Ne sebep gösteriyor olmalı? Başlatkan ben özü etkimin 5 yıldan başına 2. grupa değil vardım. Boğrum olsa, Franska hepatitisi. Ben süre olmak için üsküdarım cükkürtaşı oldu. Alcer'deyim, alacak sınavı benim noşer düşüyorum arasında. Tembolüme bütün olsa, başka zıpbenime taza bedel bir susta yakadan prates. İşte boğrum, Franska hepatitisi. Aysanız sizin sayınızda oşurlamet alıp koysa, siz dikkatlilikdeki vaktiyetle kaçanasından kalmak için Hayal vaktini tüylerinde kudretiniz yeter mi? Yok, hayalım var da ben kudretmeyecek. Hayalım vakti tutuyor, benden önce vakti önce değil bunlar götürüp kalan, şu vakti gösterip duran yaşanacak.
Ben postadan tayyip edeceğim. Tempodan orta soğuk oluşu, hatırlamayın bizde kışa da olur. Kıştığın günü bakışada oğlum maç temirde. Anadağım yerde bir görüşmeye geçti, uçta söyledi ki Supatay bakıp, bunda araçı var, kulağının görgümüz, başı birleşik olan, Oğuz'dan gururga hocam kalçı diyorlar. Daha oşada üstmüşlerden daha bir iki yolu olmayacak, bir de yolu olmayacak. Gökçe olan. Gök yolu olmayacak. Cumhurbaşkanı bile başka yerde. Kaçan bozma, bu yıl bozdu, bu tür bozdu. Cumhurbaşkanı oldu. İyi ben de şunun altında Mahmut'un eteğinde bir şörtlük olan da tekşehir bölümünün Karakocağı sapırdık. Erkin olacak. O şurada bizim aklımız bu hakkı var. Hakkı olsa 31'inde akıllaştığımız Mahmut'un. O şurada şörtlük palatlarının neri güzel kurman mektep. Avut iterken o şurada. Erkin olsa o şehirde Reykjataş Çaslıydı onda şehirde virüs yaptım. Yok, neyse. Yok, antken teşhis yoktur. İçinde böyle tizesinde güzel hareketler o şehirden olsa maskol o şehirde güzel çıkacak. Ben bu hiçbir zaman doğru bakmam. O şehirde Nesisa'dan kullanmış o şehirde. Nesisa'dan kullanmış. Bana emaysanız, bu cebde siz üstünüzden ayıp olduğunuz, ayıp edilmekten çok önemli. Aytsanız, buna şimdi Çin özünüzün dostluğunuzdaki, klastaşınızdaki, uşunda akmalığa düşüp kalğanını siz özünüzü qanday siz biliyor görürsünüz, jejarda biliyor görürsünüz. Bilemesin. Takım bilemesin. Naşı tağla olması iyi benim. Benim alnım da jetbek alır. Ya. Alnım da jetbek alır. Alnım da jetbek. Kendimiz için olur. Sağınızda var mı? Advokatlarım. Yeme, anam Banisa'ya bağlanıp şu yerde şunda sözde dayışırda Banisa'ya kurmantay var diye, sizli var diye düşünüyor. Şunlara bol mu var? Kurbanlığın, Urban diye sözde dayışırda. Kurmantay farklı dayalı benim ayağımın gücü olur kanalar. Benim olsa alnın içi olduğundan içkenden ortalık varmış. Nefesi var geç kurban oradan işte jakşı oldu. Ağaç yenalar yetici olmak gerçekten. Varlık ölçüsken, dinlesi taza bir var, tazaken komurgaca taktık. Yani geçindesi oradan ben. Çoğu olay ben. Ben de vakit edelim. 3 kişinin özüme geldiğinden giyim. Adres yorumlattılar söyleyeceğim. Ahmet Eferat Hocam. Sorumuz var mı? Ошол башкасы биде ошол болгон ошол чогуу бардыңыздар беле ошол жерге окуя болгон жерге чогуу машинеңиз менен экөөбүз Vakti koşup Supatay'la koşuyorlar. Geçirip varız. элүү чогуунда эле Eşi sorumda olacak. ошол күнү жумуш күн беле бош күн беле Cumuş gün olacak. жумуш күн болчу жумушта иштедиңиздер беле нормально эле акыл эси сол ишин кылып атты беле өзүнүн жумушун аткарып атты беле Cumuştan kararından cumuştan gelmesin. Belki 40 olan yer kuşuna sor. Kuşun yüzünde hizmette olacak. ошол жерге барыңыздар анан кийин ошол жерде баргандарда көйлөрдө айтты ошол чогуу машинанын капотуна ошол келген коноктор менен чогуу туруп канча киши болуп ичиштиңиздер Al canım көп kişi olmuş. жалпы 7 киши деди сиздер төртөө болсоңуздар алар ошол болсо дагы ошол болуп ошо туруп капоттун үстүнө канча бөтөлкө аралаштыңыз Al canım 4-5 götürüp arası. 7 киши 4-5 бөтөлкө аралашып атканда Супатай турат беле ошо катарларыңыздар капоттун турганда бутунда туруп силер менен кошо ичип атты беле İçi atkanı var. ичип аткан чогуу ошончо киши бардыңыздар анан кийин конокторду узаткандан кийин узаттыңыздар кетти анан кийин берки эмекөбү могу 500 сом берип бул көйлөгү баардыгы айтышты сиздерге таштап кеткенден кийин анан кара көзү менен тумаков экөө аракка кеткени чын го дагы алып келейин деп сиздер ушу үчөөңүздөр калдыңыздар беле үчөөңүздөр калганда ушул Супатай бутунда турат беле Oturup durgan üzere. булар айтып атпады мына Каракөз Тумаковдор протоколго түшкөн булар айтып атат биз кетип атканда үчөөбүз турат беле анан кийин баардыгыңыздар чогуу ичсеңиздер баардыгыңыздар ушу 5-6 киши болуп 5 бөтөлкө аралашсаңар анан Супатай кандай жаман болот Size bizden çok жүрген bir ömür boyu çok жүрген de al bak Supatay bak 100 gram мага антен мен сурооңа жооп бериңиз мага тийишпей жооп берип токтуңузбу мен сурооман кайсы убакта отуруп калдым
ошолор кеткенде отуруп калган ошол жерде. Кайсы убакытта? Мен Канча убакытта? сразу болуш керек эми. Ким билет? Кандай сиз билбейсиз, сиз ошол жерде калсаңыз. Мен туалет бар ошол жерде, жаңы салынган туалет бар, туалетке барам. Туалетке барып келгем. Туалетке барып мен ал жерде кар, жолдун шети кар болчу. Карда таягым жарылып түшүп калыптыр. Сиз айтып атасыңар, мен ага күчүмдө дейт. Сиз менде здоровый болсо, ал кандайча сиз мас болбосоңуз, жыгылбасаңыз, тумакты беркеги, эч нерсе болбосо эле келип эле. Супатаев, сиз менде чоң здоровый деп атасыз, күчүм жетпейт деп атасыз. Здоровый эмес, бирдей эле, бирок ден соолук. Баарыңызда бирдей ичсеңиздер, эмнеге ал кандайча мас болуп калат? Мусунда туруп телефон менен ар ким менен сүйлөшүп аткан деп показания берген каракол. Мас болуп жатып калган жок, отуруп турган. Туруп турган жеринен кандайча отуруп калды? 100 грамм аракка мас болгон бала болсо, аракка тура албайт. Мейли болуп ушунча жолу ушинтип ичип ушундай болуп калган дейсиз. Ошодон кийин эсине келип жакшынакай болуп эле кайра иштеп жүрөт эле мейли болуп туруп сиз айттыңыз. Ушинтип бул постоянно ушинтип жыгылып калган жатып калган. Анан кийин жакшынакай болуп эле жумушунан чыгып иштеп эле өзүнө келип жүрүптүр да. Как раз бул жолу эмнеге бул мындай жыгылып калды? Турбай калды, эки үчүн билбей комага түшүп калды. Кандайча? Комага түшпөй эле кеткен ал жерде, отурган жеринде машинага салган жана токтобой сүйүнөп деген. Экөтөр албай, жолу. Комасы отуруп турган жерде салган машина. Айтыңызчы, мынакей экспертизанын заключениеси бардыгында бар. Башынан жарак алган, мына окуңузго бардыгы, мынакей экспертизада такталган бул. Мынакей ой тарабынан кулагынын түбүнөн гематома бул деген мындай атайын катуу нерсе менен урулгандай жарак алынган баш көрүнөт деген. Мээсине. Таягы Каяктан бул каяктан жарак алды деп ойлойсуз? Үйүнө орнуна баласы таштап кеткен деп биз каны ошо көтөрүп Сиз көрүп турдуңуз беле ошол жерде ким айткан? Элдер айткан. Кимдер айткан? Ошо ошондой болгон нерсе. Ошондой сөз. Суроом жок. Ал жерден комас Бул жауап берели. Мына суроого жооп берчи. Алмат Турсунбек. Өткөндө тиги экинчи этажда соттук кароодо Омартаев Бакыт айтты өзүңөрчө. Сиздер турган жооп бердиңер, андай эмес деп. Şu kolunda ayağında köprüğünü sayvatkan neyse sen turağa sayvayla ben türtü atkan ne sayvanın ayırması var dedi. O şunda ayağını tutup olman diye. Türttün mü saydın mı? Türtü atkan diyen yok. Türtü dedi. Protokolda yazdı ha. Az mı okuttuk böyle? Türtü atkan durup, sen çok belki sorun var, siz turağın sorusuna ne var? Soru verirsin. Saygan menen Türk'ün nemesi var, ben saygan emesin, Türk'ün de ayıpladım, o çok ayıpsız. Yok, saydım bize, Türk'tüm bir de sura verdim. Saygan atıp diye Türk'ün sekildi. Sen özün, şunu... Cevap verenler saydım bize, Türk'tüm bir de sura verdim. İkincisi, kolumda taş, kançalı çoğuyla, çoğuyla kişine ve kolumda taş. Kançalı taşı çok olmuş. Kurmanlar bakıp görsürdük de kolumda taş alıp verdim. O şunu bilesin. Bilemem işlesin. İşlesin yok olsa, sen şurada master yapmasın mesela. Ben özümle etmezim, ben altıncılık kalmaz kolu etmezim. Azı çoğunda etip ettim, tadı kola çıkmışsınız ki. Neme, Supatay bakıp daima işte, bunda gelgende içi var, ması var, 100 gram böyle cebılıp kalmış bir maşinenin hak gelsin. Maçtan cebılıp Büyün, neme, işinizde. Sizin panlamoçunuz var mı? Daima böyle işe içip gelip uşak diyorsa siz sunucuların maşinelerine benzin uğratıp neme uğraşıyor, oşoğulların zamanında oğul tepkişten çetek koşuğun oldu. Oşu neyden işe varmak çözümünde post edecek. Üçüncü soru. Daima o şeyde 100 gramda mas olsa, evin kapotun üstünde 5-6 götürükler içkende antep mas bolu yoktur bir de oluyor. Mas oldu. Mas bolu. Evin bazı belgelerinizde mas meselede de evin andaysa cevap edersin. Yo, mas bol bir yerde oturdu dedim bu. Olsun bunu dedi. Al yerden böyükse oyun öyle camsına Türkiye. Tişi düşmedi öyle. Tişi düşmedi. Tişi var böyle. Azrail ortasında bayağı cevap edersin. Evin kaysızda tişi var mı yok? Tişi var mı? Tişi var mı çok mu? Tişi başka var mı? Taşlar Bu öyle. Siz Aytol'da ayaşımızda za счет zartplatadan ben 20 bin vermeleri de var. Ayra vermeye koydu ortası.
Kayra verme olsa siz komşu 20 bin verseniz anda kayra niçin 50 bin daha var verdiniz? Ne gereği var? Biliyor olmasanız sistem olmaz. Yeni akça vergende tuğanlarım hep durma bu tuğan ben şu 20 bin başı özüm akça vergenmez. Tuğanlarınızdan Allah verir. Yok. Anam ne gelir tuğanları siz olmasanız? Ne tuğanlar? Ötecin adam olsun. Tuğanlar bu sıramızda almışsın. Allah жақсы olup geçse, eko dosyada bularda жалажаппай чынын айтып Телефонда Айдар Мұхаммед өкөнүн беттештирген адвокатыңызда барганда суроосун бергенде сизге суроо берди. Ошондо да айттыңызда мойнум аз-маз ооруп калган келди. Эмнеге оорупту дегенде сиз не дедиңиз ошондо айтсаңыз? Мойнум ооруган эмес. Кайра болгон ойгон эмес. Менин мойнумдан Сукбатай Эркинден башым ооруп азыр бул киши бир экспертте жактын истеп баштады. Сукбатай Эркин качан жокту? Канча айдан кийин жокту? Июнда 5 айдан ошол мурундан уюлган. Ошол күнү ошого эле жакын орун алмашабыз. Жакын орун алмашабыз. Ол өзүңүз кишинизде. Значит, сиз жолуңузда таякты башка жактан сындырдыңыз. Сынған емес, таякты экспертизадан алып келбесиңер. Таяк сынбайда ушул жерде мына кнопкасы түшүп калган болчу. Анан изолента менен гобизентен ороп жүрөм. Ошо изолента чекеткен сынбайда мындай эки бөлөк диригип болгон жерде эки ажырап бир бөлүк түшүп калат. Таякты экспертизада бар. Болуптур. Ушул сиз мурда дагы соттолгон эмеспи? Иштирагым бар. Болуптур. Ушул иштирагыңыз бар иш боюнча Сукбатай бакытка бир өкмөттүк бир табелдер мындай немелерге кол коюп бер деген сөздөрүңүз болгонбу эмес? Ал сиздин намерыңиз үчүн бакыт болсо ал болсо подотчет бүтсө эмес окуу процессине гана жооп берет. Ал финансы жагынан, материалдык жагынан эч жооп бербейт, ал кол да койбойт. Сиздердин жараңыздар. Оларды бар, завхоз бар, анан мен бар, ишчибиз бар, подотчет. Значит, 70 миңди туугандарыңыз алып 50 миң тууган бар. Башка суроо түшүнүктүү. Андан кийин дагы ушундай эле суроо. Жанагы бир чек менен дагы 100 миң беребиз деп туугандарыңыздар барып алына булардын туугандарына деп. Ога эмне дейсиз? Мен ал убакта карта болуп больницада болчумун, 4 ай больницада алып жүргөн туугандарым анда мен токтойм. Ошо ушундай вопрос туугандарыңыз эмне бар? Туугандар, бир тууганыңыз бар ага. Мен жөнөткөн эмесмин алдын ишке. Мен өзүм ооруп больницада болчумун, 4 ай. Сиз бурбазаңыз, сиз тийбесеңиз, эмне башаттыңыз? Bilmiyorum şuradan şuramızda. Mecbur etmesin şuramdan etmesin. Суроо жок. Kimde soru var? Cevabını açın. Sorunuz var mı? Nereniz sorunuz? Мен соңында жана бакытты ооруп ушул немочуда келсин. Бир больницага баргансың, бир жыл. Чеги оозунан агысы түшүп калган. Çok. Bir başına birinin kutuna muhtemelen bir insan diyor, sen olsun böyle jettirdi. Ошо больницага барып. Ben sana söyüne jettirdi, uyuna jettirdi. Göğler olsa seni kolektif elcik kol koyup durup, şunda orup demiş, maskol çakması diye neme var mı? Kol koyup geldi. Al seni çıkarmanda. Senin çıkar. Yok. İş boyunca Өкмөт сотто атасы айтты да. 1,5 жылдан бери 40 кылда уруш болуп кеткендечи. Ушу Палачаевдарды ушу бактын жады. Эмне берип бактын? Айтчы. Барган кишинин сөзүн. Барган кишинин кереги эмес. Жөнтөргө мына суроо. Аттан бақытын жасал, улап ешнер сұнтпа демет қалған, барып қалған еш. Тембіл андамының барын сойылған атамы жана бұқасын етін ақшасын бергеніне жоқ. Бақыт болса жанында Ниванмен шылман бір ойдырып кеткен екен, ошонда Ниван болған шығарып кетті, шылмақта ошоларды барып берен алып кетті, ошоларды көрсін бәрі. Бақыт шатыр емес. Бақыт сұрамалып кеткен болшы машинаны ошолды. Ектің бақыт жеттір, ектің бақыт жеттір. Ектің бақыт жеттір. Бұл жерде бұл Аматбай Тоқтаев бізде үйде балдарында неме қылғанын депші, таштайын. Ошоның үстінде қар қанша бар? Қара ұрыптыр, аламын қаймақшы. Қанша? Аламын. Аламын. Сен анда онды кемтіп жүрмесін. Мен байлысады болшым. Ағай, мен айтып тұрған келім. Yok,
Yok. Yok, bu başkası olur. Yok. Oturunuz. Rahmetli Sot Komşu'ndan sonra yeni iş boyunca bizim gördük. Ötkümde Cenab-ı Sot'un bırakılandan keyin bu ağızda gelmiş kapatırdı. Disine var mı çok mu? Şu izin doğru bilmeyince ben ötünç belirtilerimde aytkandım olmaktır olarak. O şoğlan çekmek, Hatay'ın ötünç etinde arzumuz var. Hatay'ın güç disk var. Kögöylörünü kebir çataştırıp bu yerде belgen var. Elektrosunu yapıyordu. Şunlar da Hatay'ın audio video diski ko'rsatib bersa. Bayramımız İşin içine materyallar tirkeshini, kılmışta tirkeshini so'rab o'tdi. Ha, bu da tirkep koyup işken Tirkep, bugün uzib bersangiz yaxshi bo'ladi. Sen men arzda ko'rsatdimda, sebebi baribir bunlar bilsin. Mana bu yerda Subatayev Bakır menen Qurmantayev Bakır. Amator üçөө boldu. Mana shularning bardigi advokatlar. Bular hech kim yüz bo'lgan emas. O'sha diskdagi bo'lganlarni ko'rsatmasini tursangizlar, mana baribir universitetda mizan qaysi joqda, u qaysi joqda to'g'ri ekan. O'shani ko'rsatadi. Mizan çekin alanımızda var. Buna advokat Ali bu şunda ödünç bilen kayrıldı. Buna o şu iki disk, 3 disk eken bu yerde. O bu körüm dedi. Şu yerde. Körücü güzü üzerinde. Pajasta fikrini bizde. Bunday deb ko'yuyorum. Ko'rib istagan ularni sotda o'tirganda ko'ylagim bardığını tushunib olmadim sot. Bu ko'rsatmalarni men esitib hozir bularning bergan показаниялерinin bardығы, bular ушул эле көрсөтмөлөрүнүн бардыгы кылмыш иштин ичинде беришкен булар первично. Туура ушунун көрсөтмөлөрү. Только сотко келгенде эле булар отказаться этип атат. А фактически ушул дискте жазылган көрсөтмөлөрүнүн бардыгы тергөөдө берилген. Бардыгына биз ар биринин показаниясын окуп бердим го мен. Туура эле ушул көрсөтмөлөрүнүн бардыгы берген көрсөтмө кол коюшкан. Тем более, булар деген ар бир жерин абдасына кол коюп, алдына кол койгон. Мына ушул көрсөтмөлөрүн бардыгын берип, только мына бүгүнкү соттук отурумда эле булар отказаться этип атат, урматтуу сот. Ошол себептен бүгүнкү соттук отурумда бул эмени дискти угуштун мен кереги жок деп эсептейм, бирок кылмыш иштин ичиндеги материалдарга тиркеп, урматтуу сот, сиз бар ишиңизди сурайм. Так. Сизди жыйынтыкташын суранам сизден. Урматтуулар, мен жана сурап кеттим, сурап кеттим, бирок мына көзбек менен тиги мени Кирматов Каримди сөз түрдө бир жылдап кесип сортесин сураган, сен деген алардын операциялардан жана ошондой оор жагдайдагы жабырлануучуну ошолор көрүп отурат. Анан кийин ал жемөтөн каяктан пайда болгон деген. Жок, пока мына ал бул кийин тарабынан жазылган, качан жазылган, кимдин уруксаты менен жазылган. Ага бирөө прокурор уруксат бердиби, тергөө уруксат бердиби, сот уруксат бердиби, ошондой токтому бар бекен? Ошону биринчи ошого бар беребиз, андан кийин аны көрөбүз. Мен каршымын дегенге. Каршы, жабырлануучунун sizin fikriniz. Benim fikrim ошол ушул калат, көрүшүм калат. Себеби алышында менин комада жаткан. Ошол көйлөгдүн ар бирине барган ошол көйлөгдүн ар бирин айткан кептери азыр кечеге келип алып кайра мына киши өтө параны көп берген адам да өзүчү ошолордун оозун чалкан ошолор көрүшүбүз калат. Так, sizin fikriniz oturmuş. Bular özlerinde tergip alırlar da nizamda tем bilen эки көөнү өзүнө Fikriniz aytыңыз bakalım. Fikriniz. Nizam bular kelmese değil mi? Özlerince stresleri жүргүзүш. Oturunuz. Так, урматтуу сот окуmunun каршысына. Биз ар бир тергөө амалын, тергөө аракеттеринче мына ушуга милдеттүү, компетенттүү тергөө органы деген бар. Эгер тергөө органы жүргүзүп, тергөө органы тарабынан мына ушул дисктер жазылган болсо, аны милдеттүү түрдө ишке тиркелип дагы чыгарып жүргүзгө милдеттүү. Азыр чындыгында кайдан чыккандыгы боюнча мен муну далил катары ала албайм. Себеби дегенде атайын биздин ушул процессуалдык аракеттерибиздин мыйзамдуулугун жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын жаздык процессуалдык кодекси бар.
Oşonun abağına alayı tartılışı gerek. Bunu eğer tergöçü mamında kılsana gel. Partinin makludu menen açık ayıptan tartılıp yürgüzülsöçü, anı biz körüp anı degenden bildirdiğimiz. Anan emin hakim özümüz siz anı Cenab-ı жазып алғандычы, мен бұл тирке дәлел дегенге, дәлел қызары алыңыз дегенде мен bunu ала алмаймын. Демалды, biz оқытып бардыңызшы, мен просто bunu дәлел қызарын ала алмаймын. Түсінтуі, себебі дегенде мизамға жауап бермейді. Дәлелді тергеушілер бөлерді оқытып бардыңыз. Ал енді сіздер bunu қандай жағдайда, қандай жаздырдыңыздар. Ешкімді мысалға сіздер ескерткен жоқсыздар. Ал егер де сен жалғандар өзім білмесің. Аға сіздер ескерткенге қолыңыздар да жоқсыздар. Ушул жақтары бар. Мен просто бұларды алып, өзіміздің баяғы жүргізген процесі алды, әрекетіміздің несамсыз деп тапқанға просто жол бергенге. Çünkü мына біз азыр ушул жердегі немелердің сұрақтары бардығын видеокамераға тартып отыр. Бұл жерде аудиосударында ким тура айтып, кимнің мына бұл жерде дело бар, аға біз баға береміз. Çünkü aslında Şuna cevap turlar. Aytkanımız oturucu bir kavayınca emin olsa biz ayet otamız. Bu жерде көрсөтмөлөргө баштап кетет. Андан сырткары бул сизде төрага сиз атайын бөлмөгө кирип, адамдардын тагдырын чечип, мыйзам талабына ылайык конституциялык укугунда сиз ушул атайын бердикчилер. Ошол үчүн сиз ичинде материалдарга кошо тиркеп коюңуз дагы, эгер ошо атайын бердикчилер сиз ошону көрсөңүз, ошол жерде жогоруда прокурор өзү айтып кетти. Bir жылкы 100 000 акча Ош шаардан бир чек берилген. Куд ошо берилип аткандардан бери бар да, ошого сиз өзүңүздүн ички немеңиз үчүн деген, сиздин вердикт чыгарганыңызга адилеттүү баа бериш үчүн деп биз берип атабыз. Ошон үчүн ишке серпилесиздер. Мен эгер болсочу, дайым бир катары табыш керек. Эгерде сиздер сот атайын бөлүнгөндө угуп карап алган каршы жок. Мен ошондой токтолом. Себеби вердикт чыгарганыңызда мыйзам талабына чыкты. Тогда жок. Анда соттук тешим чексек болобу? Bizde de yıktıklığı var. Burada sonra çeşitlik var. Çeşitligen çok. Burada toplam çıkarıp olmakta var. Ayrıca siz okulunuzda toplam taptınız var. Ben de mıйзам biz buzağız. Advokat Karimov, ova. Biz cenabı bölümlerden mardinini suratını büttük depçe, toplam toplu çıkar büttük. Yeman suratını şundan daha önce aytıklar izindeki ben hem de var, işin değil. Halkı bölümü çeşitlik biz. Uşu böyle sıralış gerek. Bu lazım, eğer bardı koşutun negizgi jeyitlerin uşunu uğraşlar gerek. Bu yapılamışı çadır dengelde oğru atlandığın, qanday avazda hematом, kan uygandığın ayıp beri turgan uğraşlar. Biz fakat sen de bir almayız ama. Ekspertler anlaşma belirli. Ekspert çalmayı da özünü gösterip yaptınız da. Eğer çaldanmışsa mıйзам çevinde cevap verelim alıyorsun. Mıйзам çevinde cevap veriyorsun. Kim advokatlar? Народный место надо полемиканы чек. Мен анда добушка коюм, соттук териштирүүнү чектөө жөнүндө. Пожалуйста, келген бизге. 100% üstüne berdiğin gereği yok. Jabrlanışını Так, to'xtovchi advokati Aliyev Karimov. Men hozir o'zim o'yimni aytdim. Faqat bulardan biz o'zimday jeytlikni ko'rsatma olmasak, bu masala chechilmaydi. Biz üstlükten kocaman imiş bilen getiriyoruz. Kimi turacağız? O'sha uchun haqni o'ylashga vrachdan so'rab qo'ying. To'xtovchi advokat sizdan Hazır kelgan sanitariya adamlar vrach so'raganimiz bo'lsa, sanitariya zalda kelsinlar, gözleyler. Vrachni so'rab ko'rsangizlar. Araljan vrachimiz boshqa vrach. Bundan da biz içkindi için atmıyor. Keldiğin yerimiz yok. Sotluk proses açık. Bardığına kavar gidecek. Eğer de olsa emniyet etmesine. Olmadı ki davaydı sotluk tercih çekiyor ben doğuşka koydum. Anda sotluk tercih çekilsin.
Давайте жарış sözü kaçan Dayak. Yok, parası. Pardon, bir film değil de. Dayanıp bağırıp söylüyor. Bu kaç yaştan beri karalada, şunçadan beri kılmış işte katışıyor da akakakak. Niye dayanırız? Fakat fikirleri değil. Az önce biz bundan sürekli kançak dengede kim? Dayak sınavda çok jarış sözü. Allah aşkına, bundayla olmam şu dayar mı dayanmayız ki deyin al deyin. Bu kadar yazılan emez. İş büttüğü karalık. Reyne boyu düştü. Ben şu derede alınca buna egerim olsa buldağın özünce stadiya. Prenya stanon bu jarış sözü degen özünce bir stadiya. Oşonun için hakim içinde da memleket var koşu. Dayaktan da jakşı. Bu dayaksızdan da çok jarış sözü. Dayak değil, dayak. Memleket var koşu dayak eken Allah kaybı olursa. Hele dayak mısın? Sebebi degende özümüzde belgili olganda şu kılmış işin şeyinde yarım yıl oldu. Biz yarım yıldan beri buna sizge gelip düşkönünde kança oldu özümüzde alıp oturup 3. yol oldu. Bu işten başka da her bir işimiz var. Günden gün bir saatten, bir günden 3 günden yıldıra versek, Alıskı Toğlu rayonundan oradan geliyor da, Ökkönde Soktolukçu taraftan gelgen üyeler hoşunu ayttılar. Alıstan gelip otamaz, tezletip verendir. Ayem Alıstan gelip bugün verdikçe bütün olan günü daha bunun da yıldırganımız biz bunların da bugün düşünmeye edepleri bulur. Oşanlıktan biz dayarız, reyne kaçırıp bu ilişki cihitlikte koysam mizal kalan tolukuna cevap verip desindir. Alemi çoğunda köye degen adamlar sotluk karaları özleri tavak gelip bugün geçişleri. Advokat Karim. Dayaksızdan jarışsız Kontrol avutetliğine göre işte biz değerimiz septeginde bu devlet koşulur gerek. İkinciden aslında sonuç karalan bu iş kararış gerek konuşuyor. Kayısız yerde kılmış olsa o soca kararış gerek konuşuyor. Büro, javlanışlar, kaplar, müdürüz getirip şahar arası, reallik olsun. Biz çıdayımız, degenliği baydanışlı şahar arada. Oşanı anlaştı başka. Yemi Mağul Prenya açılıştan aldı. Yıllarda biz bardağına bir gelmeye kalan böylelerdim. Biz gösterimiz tolumunu noktalaşımız gerek. Ekspertin cihtikten tolumunu noktalaşımız gerek. Sebep degeninde eksperti bir sebebi özgür. jarış sözünü gördü, çaytasına. Aytamayız tabii. Anan keyin bu yerde kübölörünün körgözmölөр var, dokup çıkansınlar. İşte de sotluk prosesinde dayaklanmasınlar. Dayanamaz. Okup çıkansınlar, geri düşkönden keyin. Biz değerlendirmemiz. Büro dağı bir jolaydı. Bu diyalarda gelmeye kalan böylördüğün uğraşlarının koşutmasını o şeyde verişimiz gerek. Sevdiğinde karama karşılıklar var. Gevir yerde kovarmen yerler var dese, tapostlar olsa kovarmen emez de vardır. İşte karolcu intikal oluyor. Tak, хорошо. Buna bu yerde Cenab-ı birinci şu jarış söz boyunca. Jarış söz boyunca evet, vakit verirdik. Erten o jarış sözü başlarız, götürürüz. Erten saat 10 bu, 2 gün, 3 gün. Pожалуйста. 10 bu. 18'e. Ben 11 canında rayonda basesim var, 11 canında gelip olsun. 11 canından gelip olsun. 10 bu. Erken saat 10 bu. Yine jarış söz. Nereden de pожалуйста. So, andan keyin evin ko'rsatuvchini advokat Karimovning o'tuvchimiz kelmay qolgan yo'llarni ko'rsatmalarini o'qib jariya bo'lishini fikrlaydi. Bu kelmay qolgan ba'zi yo'llar oladyi o'qib jariyalaringizni Başka bir kelmay olgan yo'llar ba'zi kurallar. Uylar ba'zi resetler. En negizgi основной bölümlerdin bardығы туралған бүт барлығы құпия болған жерде тұрғандар көргендер білгендер экспертизаның заключениелері бар тұрады врачтарды деген өздерінің көрген қараған мнениелері барлығын алар деген история бәлесіне жатады. Ошол негизинде эксперттер эме заключение берет. Бул эксперттерди туура эмес деп айткан адвокаттын кандай кылабы? Экспертизанын соттук эксперттер кол коюп берген, предупреждать этилген, аларда бүгүнкү күндө аны эч ким аргументенген эмес. Жокко чыгарган эмес ал экспертизанын заключениелерин. Туура эмес деп ким айтат аны? Келе жолдо келген күндө десе болор эле урман сот. Каршысыз, сиздин Karşı. Я будан чындап Мен да каршымын.
Sottan uçuyor ama siz... Вообще бүгін жиынтық талышы керек болды, жұмақты сот бөлімшеті есептейді бүгін емес. Ертең дағы еме өтіп кетеді, бүкілдай деп жолы шешті деген. Что? Сот өзlerinde toplum. Бұл просто емеде что? Sotu çekmediğini söylüyor. Erken saat 10'da yarışlar bulup, yarışları garantımızda ağaç eğitimimiz. Hoş geldiniz.